Ia, apo manu ia le anga le leo le tua le reifo i vanga o le fiafi e toi o folofa ma whaatalo whatuai. I lau mai moanga Samoa i le reifo i vanga o le fiafi na ua whamiru tau te nei le tu la e wha i le tau tua whaawau. A lau Blue TV le alanta. Ia, ua e turi loina i le fiafi te itasi le tau le wha. Ia mai lawe le songa fua se e pa ia le aso fureili. Ai mai seo le aso lona lua le nei. O le toe amataina o le tautua whaawau re rei fo i tausanga lua afe, lua se fulu ma le wha. O le aso iwa le nei o le masino Januari. Tausanga fau le nei, ia o le tātou poru kalamelo na lua. Le Tautai A'E ma le manuia, Tautai A'E ma le malo whaiva o lo tātou o te roo, o te fia o te whaatalofa, ia o te ofualofa, o te whaafeiloa i mo whaatu limantu. Wha malo le folau Samoa i le reiaso, malo le pale, malo foi fai o le faiva ia te autou malava ia o tama whanau o lo tātou te roo mai lava i Samoa o le atunu o lo tātou tofi o lo tātou whasirumanga se ia o mai le tātou ausanga ma le tātou sāvalinga ma le sairinga malo i atunu ui fafo pe o madou ini usiradei Ausitalia, Amerika ia maso se tafa o le ke lope o lea ua tala whaauto ia i e peo le tala i le upenga o le tautai sa iringa manuia ma sa iringa malo le tātou o te roo o le tau au na le reo asiata whale manu le fo ua se e mai lunga o peau mangaru le ea ia se i e tō so tau matu upala pala tau so tau sei ma whaaula Samoa ia awa fo i le nei aso e tusai fo i o le tautua upu ia o le tautua e tau longo e longo puia li i lo tau pa ia ma lo tau mamanu ia awa fo i mea o lo te tupu ia o tala fo i mai o tātou vai whanua e mai sesi o tātou o te roo o le tofi Samoa e le rei fo i vanga o le fiafi le loto ma le nganga whaafitai le anga le leo le tua ia o le fo o tātou whiroa i po e o manu ia ai le o le loi mata malingi ia i le langi mama ai le o le ngā solo au ma le tāpe o papa e o ia whaape o nisina wala au iei le tua i le nei aso pe ua amia fo i le malanga le maliu ma le oti e iei o taritonunga tātou te le whaavai vai ai le nei soifuanga. E tātou te whaanoa noa mo tātou whetangisi ona o le mesia o le mafutanga. Ai ua mau tutu walo tātou taritonunga moni ia Yesu Keriso ia e me se foi o ana fuafuanga i le o lai whaavau o lo tātou nu moni lava lea. A whapeala o le te mafuta mai ma e mauare nei porokala mere rea fiafi. A o lea nāla whai mai ia ta whaanoa noa o le nei tae au ono o tūlanga fo i malanga le maliu maleo tipo o whaarevelawe o te tupu o whaarevelawe whaafosei ia whaamese lea nganga o le dua. Ai a whape o le te mafuta mai. A ua whaatumuina lo loto i le fia o kala le kusi se ua fia i nā pese ia. Usu leo sau pese le divanga o le fiafi. Ma e tango e omi le like, love and share. Se kango ye like ma love le prokalame. Iyo ma e tango ye share. Ta te vai e tu love. O le tele o le sitanga tore fai tala le anga ye. O le kere o le fai kala rusi rungo le prokalame. Ai le kai kango share. Iyo e awa pepo e tele i like le page le tātou Blue TV. Ia po o le tātou Tautai A'E. Ia ma le tautua ma le o nanga fo i whaasala lau le nei. Tango loe o omi le like, le lima makua. Wha PacificEzy. O lea ele la like pisa so me le la ri ukero vai. E le ka o le lima makua. Tango loe press o omi. Na eva aile so se daimia e sa wele poru kalame pe amata tuele o nanga. Te le to e tau ki ngai ngai su. I akwasi ali i lungo lau telefoni po lungo lau. I ama whailo antu. O lea ua on mai le po. Ia pa ia masa ma fainga o Samoa fa fale ata tu tala le aso. Ele to e freina se fa mtalanga ia ta otoa ia a o sei e moi mongo sala fai. Pe yo mo nga foi ia fai vo mate mtenga le tupu mai se ua ta otoa o sei e moi mongo sala fai. O sa ma fainga o Samoa. Ia, ta o toi ei pāanga e peo le tala i tautianga nei whaasalele. E ile nei vāanga o le fiafi. Ai, ele asi si suafa o ke fiafia o ke whaakalofa koe. Na o le suafa o lo tātou o moni, o lo tātou uso moni, o lo tātou whaola. O ia leo Yesu Keriso. Ma lo le folau Samoa. Whaatalo whaatune nei vāanga o le fiafi.
Ia, whaasolono le tātou whaatalofa, mai lava I whawhiangainga, taulangi, o whaiwhe au uma mautou whaletua, so o se tālai misionale, whai evangelia, o lea lava le taulanginga, o tau e tau e ngā nuenga le tua, whawhitai te talo, whawhitai ana pongi, mana tua, o se vai aso whaataua fo ili nei mo le tātou whai ngā mālo I Samoa, o loo whianga iai, ma vai aso te talo ma ana pongi, e talo si ai, pai volo tātou o turu, ai e se upu wha mamafa, mai le saunga le sunga le whawhianga inga, au tama e sera, le sa wha mamafa ina ilana saunoanga le te tala alo I o aso te talo sanga ma ana pongi, sa ia ilana wha mamafa e wha pea, le tātou whai ngā mālo e matai tai, wha mole mole, wha tāua, Io e whaataua, ma whai a aloa ia, le whai ngā o le vai asorangi o ka kalo maanga pong. Ma nei ia a wā a tātou wa ai mau tau sila nei I taimi o le tusipa ia. Si whai koe la ukala a matare le tātou forasanga. E po le ale mau a on ka ingangi kupu mangi whai pule maari isidi. E ia le tangata o le atua e wala awina I le atua. Alu e whai le awari I. Alu e whai iai. Kau wha sao mai o lako wala la kau wonga pio pio. Ia. A wha peke fia manga oe. E vatur wha teita inga. Lela o tunga vakur ka whakaika inga. O Samuel. Ia Saulo. Antu o Saulo re taita I o re tupu kusa. Whakusa voi lele a tātou po le ao le malo. Ia. Ai ngā whai iai le atua. Ia tangata o le tua Samuelu. Alu e whai iai le mea lea. Ia no o le taimi o tāwita lan tau ia, na iei fo le perfecta po le tangata o le atua no ia nā tano. Nga whai fo iai inga ua, sori e kāwika I le kūla fongo, nga whai lo iai ia le atua ia ngā kango, alu au le whamakala iai. I le ali inga makau iai langa mea se ua whai, langa mea era ua whai. O le winga la tala ua wha tāua, ili sau noanga le sunga le whawhianga inga. Na ia toe wha manatu ma toe wha mamafa. Lea ngai le wha pea a avea maka I kai o lea kungu. O na alo ai la ia lea. O le upu fola e lau ngaina o le au lea tua e lau ngaina au na lea tua. Ioi. E ave sa o ai ai. Lea nga o lo lātou tofi lea. Lātou te toe wha sao o ma lātou te toe fangu ma fesoso ani. E taita iala. Ia na yo tatou taita. Ia, le ala le ngā lengkoe wha mawha whawhianga inga lea. Taisunga whawhianga inga. Le sa ia, taita ia le vai aso te talo mana pongi. Ia se tatou atunu ufoi. Ai mai se fuar whainga malo. Wha serious. A wha peritani e wha mai. You have to be serious. Take this matter seriously. Walanga o kako. O le tau te iei umai e ka le sia whai kakalo maanga pongi, whai fong kakalo matulanga uma whapena. Kasi lea fale moia le sia. Au tātou whatalo whane. Tasi lea fale moia le sikanga. O le sikanga kaya ngā ngāru. O ngor mga o le alu e whataunu. Era kurua ka anguru mai ko ai vai le maonga. Whai le mako fonga kalo le sia su. Wa leva. Iwe pua. Ia lima kau sangkarua. Ole. O la lai a vau ar fonga kalo le kaya. Ia mantuala. Kama fuilangai. E te ala tuala e to tuli oi. Ia mawhai ngungua ngai au oi mea. Pi whai ngungua ngai au oi whai ngai le la longa mai ai lesi. O le ua mako ke ia. Pau ala tangata mau te taula ngona la kakalo. Ngā si whai whi au. E kau manga ngua ai le o kere kere. O le. O ke ia le mako whaarongononga ngung. Ai sud. Ai mai de maonga e o mea. Ia sud. Hola se de mafufang. Ia le na. E ira le stanga tai na naru le mele. E fai maanga fare mo. E pi fa siku e ai langa mo. Ai va pela o le te fa fonga mai le dei va ngole fi programa le tautai ai. A o le sifio o ele fa yer mele. So de so ye ku u yer nga me. Ia le na. Ai o le winga la tala. E fa taua ia. E o tatou taitai. Tau na fa serious ka ko mele. Ia. Fa serious le.
ia awa fo ile tai ingo le tatou fainga malo ile nei fo tausanga fa so lo le tatou fa talofa ia fa talofa antui ia anti o tole wa papai lungo le tatou program malo lava le on sai malo le fa to o ma pa anga ma mai lava asio tatou blue tv mai se lava nei program o le Tautai A'e ma le manuia faivoro tatou tro e vo inisi o va ya tola o to fo mai sa malanga tu sa mo inga ngisio ona ya wo o e fo ute masani ai iso mantu kalisia na fai malanga tu sa mo ale o ko fo mai ala tu ta faunga o nisi wa fia se furu ka usanga e le i to fai malanga tu sa mo a o le o to e mo wale va no e to fo i sa mo vi ia le anga le yo le tu e a o yingi swing o sa mo Lese swing ai lo vai o kipi de puru le sai rumor ko fa e malanga ye le sia ka ma voi le wale vanga sa nga ma ko fo ye sa mo e ro ko we sta e ke ro te fa fo ma o ro ko ka le lo le on tau fa o le vai so na jenny o ma to vai so te talo ma na pongi se ma to ka le sia a to fa fo fonga la ia i le mere o ka uru se ro le kakalo maanga pongi rongo winga e se ka ngulu na fa onga le o te talo i mana pongi ai fa taila ya le totero ila tolo va tu to fo i mai la to fa nga malanga ya i te tono se tato te ru i Samoa a fa pesa i fa malanga i Samoa mo le taimi mo se kaimi mo le nei ina o mavai le covid ina o mavai le covid se fulu mariva a o lefa kwa e ko malanga i Samoa kango omi mai fa kele mangi au like pongi au lavi runga ka ku kalam pe va pe o le te fa forma au ele fa to malanga tu i Samoa e se kanga kale vai aso arwaku sau ar tanga tale fa to ato e o i Samoa ever since na afieta to covid ava pe o ele fa kele mangi au reactions i runga ka ku por kalam le wa to fo ai ole asa mai tau lau to fo ole asa o e mai kau lau koe fo iaku i Samoa. O tutusa lou tu wa mai malo toi fo iatu. O koe kukusa lau koe fo iaku tio tou ai. Ia, e fa pena le sui fo o le upu moni. O te tau lei loa te lele swing o nā mea. Ia ona fo i toi titi a masina umamalu i Samoa. E kui kiki ala pi o va ai ngāia. Ngā or ko viki ale ngā kau umi e fo ino tātou no fo male whiwa. Na o le COVID o le tele a sai ai ia a ikiki a malanga o le tausanga i Samoa o le lua polito e fai malanga atu mo mai o wa akai lo vai ko ngai le status atato amatai fo il tatu fatalo e ka ko malo a farfa maka ukia fo il tatu malo le la me lunga ka ko por kalam e le nei vanga o le fiafi ai si tatu tala no mo ai nei vaenga o fia aka o vai ku nga ai share me rista nga talanga le post o le post ka pe e se ale ngo pese grupo po se a o vai ku nga le post ka nga au mai fa mai amone mole tatu a inga ye malanga so ka fa ke malanga mai Samoa uma sai stu uma mo re ropo fe asu e mengamia ai ngare ko mai fa pere ma ko su karaki e no la tala o ma tu i fa ko ala wa kai ngo vai o sia me diska mai mo le nei ma to a inga ye malanga so o mai Samoa ko kai fa penga le fainga a ma wese si ka ngo sia mai runga ka ko ming mai fa mo tau ta fio firo mai so mai ka fio firo ko mai so o le mele wale lo po fe asu e mengi mo mangi sai stu e fa fanga i auto ai nga ko wo mai fa pele ma ko su karaki so e telo wa makanga la ngonga le wa makanga la ngonga o la tala le la fa yakua o le me o le mata pe a mare fia fa me nga le iro wa maka wa ai la ta to le o langa le ngale afereti mala wanga ye va ai la ka ko le o langa le o asoia mana tu foi auto ele fo le mele esa o ele o ke disco inganga mai ele fo ya o le mele ele fo le langona le male tangi lo tu le ele fo a o ese
sa whaatamali i ale o ngongai kangaka ia soia. O le ese nganga le uka ua kua o aso ia. Sa whaatamali pe sa folo mali e ai tonu e le inga ngana. E le papa kere mai fafu. Ore kai miringi iso ne. Au te whai antura. O mawhau whaunga fo i ole au whai post. Au te whai antu lau tala. E maka ukia. O au naringei. Pāre pausar kakaranga. O ngufu mo mawhau ya umalanga. Umalanga. E uia o isi malanga siya matou ngaruenga. Au le neua unofo mo whapea. So mawhau apo ingisi or mako aingang o laku whangasukaraki. Ya, uia lea. O mea ai whaasau wai mawhau ai moi. E mo i lesi kaimi. Awa pela o le fatoa e mafuta mai au le sa malanga tu Samoa. Po le fo ite fai malanga mai. Po le fo wa e alu i Australia, po le fo wa e tu vai Amerika. Mato fa filo yatu. Fa filo yatu fa pe o le fatoa e mafuta mai pete malanga mai ni usila dei. I fai ngā malolonga o le amatanga o le tausanga. E asia whanau, e a potonga fitinga. Wa ma au wala o fai ngā malanga mai e tunu ui fafo. Welcome. A fio mai amatala mai o au. Fai mali. Fai mali. Aua e te so o ngā whaia. Iyo, le tunu ule ni. Aua lawa ke so o ngā ngāse. Iyo, ai o te toe whaamani noatu. O aso ia. A malanga mai le tangata mai Samoa. Ai whekau i furi māke ki pe whekau i ngofoanga fo ngai mangisi o kangaka ingai. O aso ia. E te fo i walulu ui lautanga. Ia re woka umamagwa. O aso ia. Arua fetau i mastangata foufa to amalanga mai Samoa o ka ke pe polonga lo mafofau ai rua ai ku umuli aku ngaka ke re itu ua pe mono i se tupi. O kai mingi. Ave esele na me mutu mafofau. Iyo, ave ese ia na me mutu mafofau. A fetau ia so ia ki kiro umi mai pe kai wakuse kumi. Iyo, o swinga na o leolanga. Iyo, o swinga na. O aso ia, sa tato fetaui, e ke vai o lai kalangoa, lai tatitala noa. A o roka ko a lua lai au kango soro ilanga ako, wale i ropo o feo sipi o ako ngi o lai ka ki ere kupi. O aso nei, a tato fetaui, fa amore mole, ua telefo i tupe o tona malanga mai Samoa. Iyo le na fa malo antu la au fai status matau tia e tau ai mai lu o vai ku fa mai status e riskanga fa mo le na yo tato ai ngai Samoa ele fuangi apumangi askuri ele fuangi apumangi askuri mila awongi usila o ngofongo fare o fa pia carry on iyo e manga iyo e fofola tu ai fo ima fa ilu antu ya ele hai ngovi esa o fai su puo maku u ya so ya ele hai ngohi ataro batu ya te to umala ya ele nei manga o le fiafi po mapa anga mai to tele o to ngol tato proclame fa talo fa tu mo folo fa tu ya ele amatanga fo le tato proclame o le tautai ya ni se vai ngol tato proclame le vanga le fiafi o tele ya lo fa mapu e tato sponsors ma tato company longo so e ele tatou whaatalanoanga i le fiafile nei. A wharefa, o na tatou join atu le i Samoa, i le sui o le fio anga o whenga. O le sui so upu le o le fio anga o whenga. Ia o lo o iai fo i o i le komiti. Ia, a le fio anga o whenga o lo tau awa mea ina lava. Le mata upu lea i le vā, ma le fio anga o le au vā. Ia mi se fo i o le vi sale moa. Whaafitai fo i lai le tātou whaatalitala noa ngai le soa nafi. Ia pea ngo whaiak. E lua side o le story. Ai mana tua fo. E le o se whaamasingonga e le o le sao marisese. E le o le sao marisese ke mau le whaapea o le su e lungo le program le ai. Mana tua o le taimile nei. O lai ta oto lava au lape e tu sa yoi ungo whaamasinonga. O lai a whenga lava le whaasa ongo le mata upu le taimile nei. Pe ono tou sila whaafonga mai moe la so nafi. Ele tau mwhainga mai fo i ala whionga ia whono ti. Sama ngā pea na mulo uru tui vasa. Ile awala lea ua toe au talu ma toe tape na ila whionga le au vaa. Ea, e toe tau mawhai e toe lui ina le mata upu le nei.
A o le taimile nei le taotonga ai asa. O la lavai pe o lae tanga lua tusi ia le ungo whamasinonga. A nga i le fio anga o whenga. I le tūlanga o lo taotoa i le sa o le tūlanga le mita upu. Ia, o le rana mahe aloa le tātou whaatatala noa ngana nafi. Mai tū la walunga ia na whaate i ai. Na tua fo ila sora nafi. O ngā koe au kalua. E iei mea fōu ngā o maua mai lea sora nafi ta ilo i lau whaafonga maua. Aia te aua ia. E iei nai mea fōu na o maua mai ana nafi. I wha mau maunga records. Wha mau maunga ma pepa ia na tala noa ma wha soa mai ai le sunga i le li. Sue si nia o lo taita ia le au sue le mita upu la vale le au waa. Le sa ia sau noa i le asona nafi ma wha pia mai le whionga whanuti. E iai wha mau maunga. O whea ngainga ia na tau momoli. Momoli ngong o whangua ma me wha pene. Lai wha mau mauina i pepa. E iai upu ai miso le tausanga i wha pia mai. E atangia mai. E peisa iai se le au waa mua mua. Sa o le ngangur ka mikiki sa va. I was so gay. Iyo. E pe e tau atangia mai. Sa iai ya se ngua o le au waa mua mua. Pe o se o ngā ele po o se fasi ele po se kuaka ele po se fasi whangua. E pe e tau atangia mai. Sa iai ya se fasi pitu whanua. O le nei lava o ngā ele o ro pisa o ini. Sa ta ua o le au waa. A o lei fō lau mai. I la tau ia na malanga mai ona o le malaya le sa tupu. Ia i le tua tane. Kasila na ngā vaenga. Lea lau o kango pinpoint whangali. Se i tau whakapenga inga ka kou whaafesili. Ana i le sui foi o le komiti. Mai le fio anga wa whenga. Le ole a mawalo na wanoa pia a whale i tūla e wha. Maanga iare, kau whainga o ka koua. O i tū iau te whai atuai, o i tū tonu ai iau te nau ai mo menei o tala. Ia mawalo na pāleni. Ia a mai mai kue lua. Nao se koe whaafoe ko hala ukala le wale mo ngai mingu ki whaisa utale ta tōre le malolong. O le anganga kongua le anu nau ai foi. I le mata upule na sau wai hale mori maule ar kamo Sam. By the way, langa ile iau tele sau whaala utele ana nafi ile mata upu ya Sam. Ona ole tatou taimi wa uti. Ai ole a whaala utele ai nei au koke pole koe wakua ngai. Ai ole nganga tonu lava lea ina ua saule tama lea o Sam. E a maila na mori mau. O ko meki lava ilo mafau. Ole a ta pātu lia le tata. Au maila le o lo o masalo mia po o lo o afia po o tua ia fo. Ile mori mau lea. Se sau se whesiganga kala manguele i malanga mai lunga loaka. Ioi, manuele i malanga mai lunga loaka kai milangi. Ia te wala o te tau fi mau tutu. Anga whaapea e tautu u lava le sui mamalu ia na upu malana ioenga na ioe mai te au. E sau i lunga o porokalame. I have a strong feelings. Kau kainga mali. Maybe. Ai ona ua fola mai e sau lunga o porokalame pe tai muri ange ua koea ole pasi e o le avanoa ai koe i mai lau telefongi male message for mai fa malulu mai wale mawhaina sau tau fia le loia. Ia ai muri ange open mai ai isi porokalame. O ila ai ila i le sau loa kai fafu. O ila e sau e lo loa kai fafu. Which is e li daila i le kaimi muri ane o le tatou porokalame o le tatou whaasoa. Lea la ua wha malolo mai si leo i. O le whesili ngumela kasila ilo mawhau. Wha mata o lea la ua a makaanga fall in place. O lea sau mai kau Samoa. Wha mata la o lea la e kau ke fiua e ke e aku le mea mongi. O lea ua a mata o na fall in places. Mana tua fo ile tala leo o vatua le taimile nei. Nga umalonga sau ia Samuel. Whaailoa mai le mori mau. Mahau le sau ngoanga Samuel wa ngai tu lo wala matanga rue ku lo fo ile afia o fuanga ile ifai misa. Wha malulua tu lava nei malu le malo fo ia lea o lo o failo la tu wa miotonu.
Ai e nganga fa kula ukala le na na o touch base e la vai koe foi mai muri se fa har mo mo tatu fa tal noanga ai nga nga ukango ai fa mata tongi atu ya ti oe something to think about inga o sausa mueru maka o mai le fa maong yor ke lo isi le o e o mai aisa e o ai isi vai ngusi pepa ngo vai akunga e o ha foi I can say e o isi article la observe ngo vai akunga pi fa tu mai fa pe mai o le langa ngo maka o pulea wa sa ki ai nga ruenga le fa maong i me u malava mara maka nga ruenga o leo pei e atangia mai ua matua i fakua ka mangi o Samuelu kala a o leo mai longa se lau pasengi ele ma se leo alu ia mea ai sa o lo marka meki mako i le laudi ala leo fa malo lo mai le sko fai ai sa now tau te toi foi mai o le interesting i o le mata upule ngau fa e ne tatu sa i linga ai tau te toi foi mai ono o le ua afalfa ta totu malolonga o te fia whaafitea tātou company lango sua. Major sponsors o tau sa marianga lelei. Whaafitea tele lo tau anga lelei. E tu sa ai o le au mai o lo tau au. Ea e lango sua ai le nei tau tua male o unanga. Le mafu ai. Ea ona tātou whaapene fiafi o vaya so te jasi. Ta totu malolonga a foi mai. So kongeki aku. Pe ua maua tātou so ta inga. Ma le sui o le fio angofenga. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com.
Te bere wati lea ua tolu se fulu ma le 5 minute ua te aine le tu lai fa. Tala noanga le nei vanga o le fiafi mana tua mai. O nisi nei o vaenga o le au te fiafi silingia. Ile mata upu lava lea ile vaa o fenga ma le au vaa. O le upu mongi asi fatula utala lea. Awalanga o au fu ia ma lo ui loa. I lo ui loa faa ele ngata faa le tangata pe faa le mataifo. O le upu moni ma le upu tautino. Ele iai ma se maso u mala maanga pe no fa alongo ai fo i nisi no ta onga mai i po nisi la na la to tala no ina le mele fa pe mai e ise le au fa ku wai ya le moni now okay le fa ku mana tua o le au ngao nei me uma o le an toe la langa i lunga ma toe tu lo le fo le pe toe vane i lunga nei mata upu e ma se a vera ko i lo inga mo ko so inga ai ia te ula vai ai fisi di mai ya i lo kara iki wo ke ro ye le ula wasi de sina mai la tu vo yo ma tu tu o tu ma tu o ma tu a ma tu da ilo ia i pena o la to fa fonga ma fa longo longo i se mai nga fa pe sa ye se le au va mo mo ya a mi se la vo o to la vai e patino ye le fi ongo le au va ya mai la to fo ye masa fo ile na tupunga mai sanganga matulanga fa pena ai pe na pauale me na o ina walanga o kala anga ngi o me nga o mai fo ile a onga na o mai fo i tulanga lua matulanga fa pena le nei lava tala wa ave ma tala fa so pito fo i o tono Samoa le mala ia po le afitele le afile sa tupu ma ko fo tu lo se ngule vaile ole mala ia le ma mele na tupu mai sa va lega mafu ai le pese foi lele o ko a ko nguro pe ke o mara o pese le ai sauru marka ko kest au e ta fefe le afila wa mu mai le laitu tamata ue le tu o tane fai mai wa li pupu fai pule o sala fai so ia le fa fifi le mu ai fai ni talo sanga ele malau atupu ai aua lava le fasala tu pese konwanga na na ufa o so le pese le na tu sia fa matala tonu ya le mala ya le afie ponga i mai lalo sava i ole ato ma vai ka ko ye i mea fa ato fotofo ya maru ya le pese le winga la tatala na o ina mai lava ma fa be mai o na malanga mai ya o le kele o kala anga o le me o kaurua popo o va wa uma vaenga uma ya o na fa pale mai sanganga i le tua masanga ma fa to ai ta u le va pe o kanga malanga mai va o na watu fa pale atu ele o safata fa to ai ya ma ta u o salamumu po salamumu ia o mea nga o mai ai pe taila ma ka ukia me lo ye ia ava pesa ola o tau vava ia dole o join mai le tanto ia mana ia la o te fie fai lo atu ia o le o mo tato so ta inga ma le sui mai ile afio anga o fenga o le mali e tutusa le ia sua fa matai e na ona ese onu ai tutusa le sua fa matai
O ila ua nei, o le nafi, o le fionga ia fonoti, sa mga pea, tui vasa na mula udu. O le lead investigator, o le suenga, o le mata upu la vai ale au waa. O le fiafile leo tui fia whailo atu. O le uma wale mafsota inga. Ma le fionga ia fonoti, Michael, toe vai. Ia, o le sui fo o le fionga o whenga la ua i Samoa. Ia, i lunga o le porokala me le Tautai A'E nevanga o le fiafi. A talo fatu i lau fionga fonti, le nevanga o le fiafi pia whapeo na ua maua mai. A talo fatu pia whapeo e maua mai alo leo. Talo fa. Na e sign mai lava po e langona mai au. Po frua tu o leo. Ia, sei toi tau seki ale tanto vaenga lea, i le audio. Te lo walanga e, tasi fo i le vaenga e, te tau fo ina whai le lesi training a tanto ui o malo e o mai nungo tatou. Ana tua fo, e tau na join with audio. Ne sei tuatua le, sei tuatua le tanto tatou whaalawiloa le tasi. Sei o so tai atu lava i le fionga ia fonuti. E langa te tau na leave le Zoom. Ai join mai tutonu, join with audio. E maanga ia foi le mele ia mala malama i foi to telo tanto. Ia wai le ropo ke mai mo mai. O ele sitanga te ono ave ma guest. Ai te sau foi le runga Zoom, e manino mai mamlama. Ile fa nga ino vaenga, si tau tau malolonga, si kau fsosongia ku le fainga le tanto wa e ona to e fa o wilo le tanto wa fa tanonga. Tasi Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tasi Pacifica Cafe or get a new look at Tasi Barbers and Salon. Tasi Market, your affordable local. Oh, wow. We have the barbecue, please. $1 for voucher. Thanks, $1 for voucher. You know how much I love you? No? No. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else.
fele tu tu tali mo proklami mano longa livanga o le fiafi o le umawan tanto o le fu o ke tanto koneti ma le fionga ia furuti o le sui o le fionga o fenga le fu o mafuta mai lungo le tanto proklame o la tanto o sa o ia i le tanto fa tanonga ia o te fiafi e fa fera ia tu mo fa tanto fantu ila u fionga furuti ia o le tafaifa va tu fo salva la sim le tusinga ia i lungo le proklame ia a o lau fa auto tanga fo i va tu ua ya suli lava fo ia wale tau singa tu isa mau pa ia la inga sanga we flai ya mala to do fa tama mau lolo tu lona o ele lo mo tu mo fa talo fa tu ni vanga o le fiafi o mai se tatu o tu i Samoa le ngale mea siata ka ngu mea ka kia lo le o va ronga ku ka le se lo e ko va fo mai ai ya o lo mangia mangelau o fa le vai ki ma le vai malai e foi fa fonga nga se ka ko ku ngei ku la le aso ma lo so fo ya ma lo le fa to ale lilo mai vai le foi vanga o le fiafi o le fiafi ngolo lo to le o ma wa se tanto fi so ta inga ya a o le wa e tonu se tatu o tunu i Samoa tu sai fo ila o le mata upu tau sa ilia se fina ngalo fo o le fianga o fenga ya mana tu fo o le ata papa aveloa ya e tu sai o le vaenga wa fua matangi ele nei fa tala noanga ya ina nei tapatu li le tai se fina ngalo le fianga e tu sai fo ila o le vala va o lo fa au le tebile dei ya wa va ia la fo ilungo penga ta failangi nisi o va inga fa mo loto o vaenga o tutupu mai sa taule i va ia mua ya o le pe o tutupu mai o mafatia fo nisi o ainga mtulanga fa pena o le a le o te le tūrea le vaenga o te fia fisiringi ai o te fia tā paso o tau fina ngalo e tu sai o se whaatalitala noanga sa whaia mare sui o le fioanga o le au vaa o lo la tau whaatau taia su engo le mta upule e iaila nisi o nai vaenga no umo mi ai loa se i fisiringia po le a fo ila se tō wha le fioanga pa i o le ainga sanga ui whale aila tau ia e tu sa ya o le nei mata upu male a fu matangi pe o le ato e la to e su e ar maka upu nge yonga o onga e foi fa mo monga le na sa no ai ya le li su e fionga fo noti sa manga pe e le aso na nafi e tu sa yo le mata upu le a mata tu sa uia fa fasili e ma fa yo na e fa manino mai e ma fai ona e whamanino mai lau fionga whanoti, o le a tonu lava lei unga o le whamasinonga le ta oto e le te mire nei. Ai le iwa kua isi a ofisiri. E ao ona si la fia ma se i malama Samoa. O le a tonu a le ta otonga le ka oko ai lei unga o le mata upu lea i le te mire nei. Whamore lava. ia maftai si atal fisili me ka ngombuonga fa mangingo momboa o kele kaukala o se sui o lengo kai mingei o nga olo ia la ko olo fe ngai am ka upu i le ka upu ngai nga ia fenga o kele kaukala fo yo o se faka ma ko ru ka kai ka o ile ngai ya ngai le so bi ka nga swafa au ke kaukala o suli o le maulolo le ro ai maulolo fai nga se o mai maulolo for ko la ule o finga o inga me o ngo ngai yo ngo va pele aveia o masuli o ko inga nga se fai so leo ya ole fa o la I fai la ilu mango so lo la o mai fafo e va nga o fi baua o fa ngua I esa ye o fa ngua sa nga ma fa ngua fenga e amaka kula la lau ka pa ming ele se ko nga ele se la wa ele yo nga o fenga mela nga ke vi mai ya ka ole ka usaiti ai a ko se kai me mo me fa ma ngi ai le kala o ke ka kala la o su yo mololo le nga o ku puanga le fa ye le mele le ngo ba le ro fa ma ngi ai nga le fa ka ma mololo kasiva o kasivalu I vongo e nga o ka o I kele o posi nga fai le claim ne afaka maulolo Mrs. Stock
dia nga ko gay kan ko foi ole fa ka fa le ka o fonki e ka wel fongo mari sa ni ko nga ya le sa e ko o e fenga le o fenga mari ka mi ngai ko le ko se mari ko fenga mari le o ka mi ngai sa oral fa punga nga yo o fai unga ye e ka o mai fo ye e si la mar kasiva kasiro ka o ile ro ya venga le por se lau e ka lenga mo ye yo le fa manga e foki fa ka ya foki mo mi ka fa pe yo nga ile ya ka le wa e se orai e la ko right the fight I also nga sa ulungo Facebook mga ifam kalanga nga so like ole e ka ko finga fa sa menge e fo sa ngoi foki o fe fi loi fai unga pala ngi be fai unga Samoa le fo o mai le ongo dua o ka o fa ka ko constitution le ongo sfur ka Samoa le ongo dua aringe ya e ongo fo le malo Samoa ma fa nga ku o me fa pala e nga pe ngo fa ku maka mai ku se on ka ngai o le sa fa ka ngai ma pinge ma me uma e o me nga sa ngo mai fo ki sa o ma fa mau au ka ko la e o fa sa o me ilu mo fa singonga ka ko ngaru fa ile o fa uma la e ngai pe fo sa o ko so ya o le lava fai unga ka ko maro mai le ongo dua o lo mun ka ia fai unga ia fai o le lava fai ka nga me ila ula kilo Ivas full pasenge ko le iwa lim pasenge le ngai o le ye ili mo fa ka mo lolo mang malo o me ia nga mai e fo ki pe ngo fai o le o ko fa sa pasui Samo e me se au por ki amba ka mai ko kasio Samo le o do ka ngai e ko fa sa ya ngar ke ke mari o ya fe ma la va mo le si fa sa o Samo le vengo que fa ko fa ngar ko finga e o le ai ko isa no ti so me no Facebook e pe ko e ba Samo e como o me foki a pela yo ka ki ala vai un ai o au que fa unha inga so nga foki da mai ya la ko dai ko foki fa sa o Samo fa yo le ai ko ke le mga ia shaka ko yo ko ko por ki fa sa nga mai fa mele ela está foi Samo fa ga ulma sa ka la ko le malo fa tai lo finga lo fa lia lo fionga fonuti ya fa malulu fo ifa uno no le tulanga wa ave fo ima vaenga o ti ai la ngona ma to fanguai ia le o ti o manantu fo I pe ato ma fo faui futia walu le tauti nga sa yai ai u le ya fa tai fo le ai ma wale to amale lo to ma fa ye na e saunoa I tulanga famani noi foi awai tau fo yona sila fa fonga le toteli ya ma se yo la to fa fonga ma fa longolong ya ile tu fo yo le fio anga ia o lo au mai e fenga ya e fa tai o me la wolunga la le pe la ngona ile ma fa o le fai por kalami ya ele ai la ele o fete na ila ele o ye se fete na inga o le fa to fa la inga o le au mai la o fionga o suli o maulolo ya man le fa to fa la inga le fionga ya fonoti ya na fo isa I linga matulanga fa pena fa taya wa ole nga moni fo ya wone ya ve nei va nga ma te e le ulunga I tulanga fo ai ina ia no fo manino manofo ta oto ai ya mamala mala mai ya a tonu ole a fale a onga tuai
e moni lau sau noanga. A tonu ole a whata oto ai loe i e sanganga. Ia po ole lau mua o tu mua. Ia male lato foi a tautonga o ele. Ole a fua i se ala fua. Mo nisi fo i o lo tau fina wina vanga fa penei. Ai, e wha ua watu nei vaenga no ta penei na leanga o te fia fesiringi ai lau so fina ngalo. Ole, e mawhai ona e to e wha manino mai. E eisi vaenga o le sau noanga o su enga la fionga ia fono ti sa mga pea. Na lau manu ia i matau sa ua i le wha alongolongo ma le wha fonga maua Samoa. Pi tau atangia mai sa eisi le au wa akuai. O na tau sa ua le wha matalanga le a si le isu e fo i po le fionga ia fono ti. Ona e fua mai le ise whaianga inga nga whai e maulolo i nao na pōma i le tuu wha matu unga tunga o le wha pēr mai. Ia ole au watu lava le whasi whanua e ka ue ale au wha pēla e tangia mai se ise le au wha mua. Now, e wha mau ngā le tau lava pito. E ongo yeise tau wha mau nianga o lea mau sa yeise le au wha kuai. Ia po ole mea fo i whato a mapunga mai le au waa pa whato a tupu mai le au waa ina ua malanga mai na i o tātou tangata ia mai le motu sa la whai ona ua tupu le mala ia po le lava. Whaftai, sia ka award fisili. E whonga whai aku whafka ia whonki ma le waa i le fing au. E ile right or kanga kai o lai. E le kau whai nga whai le waa ma le vi le meringai. Ia finga wa me nga kai le la ko kom fai o le foi finga o foi fenga ia I me o le e sa fai mala kom fai unga over se lau lo ke fai kaua e pongo ka ko mai ko kongo le ma wai mai isi ka mai me e draft ngai ko inga I ve singa sa fai over se lau mai ka si von ko se o mo ki o ngai ile o la ofisili kia wa ia o ila le ngo le ngu usai ia ngu kuai le mafonga fonga lo ka fai saili ia me maps ia o fai kuai o le si map nga o sanga nga o le si map nga o fenga ia o le nga fo le o ke kar kongu o le fisi o ila le ngo le o va sai ai o wa lo ke kar kongu le upu le va fo ka ku pur kai mi ngo mai ai si fo yo le ele fa nga kupu lo le be por kasi valu 11 19 05 por es que pegale a makale mu foi va pe nguro a makalonga wa mai kanga mo nga le nga ele ile va foi nga fai ngo nge o fenga makua nga I mala va e fo nge ia e o fo ia fenga ia ele se ko nga e ko rua makai nga o ela kamai nge o rofka sanga o saenga kupa asa ia foi ka feola sa ia feola I ko ai makau ku mai nge e fenga por ko ru le nga manga o nga ia nga garinga ia 18 ano ka makai lo le fai o ru le o la ko o kanga ka fenga o kanga ka foi sai ko ai o kanga ka fenga ko ru la le nga manga o e fa kula ngule le nga o lo fa fai ngule ko o kanga ka fenga ia wese fo la ko mga ku ge ko o lo o ia fa ma bongo me umai le la o I fa nga ngu I fa nga ai I le kala fo I silvie sa mo ia po du nga o fa ngoi ngu ngai o le me fo ko fa ngai fa ngai ia o le o ka ngu le lo ku fo ko fa me ia ei o le fisili la nga o ila le ngo le va sa ia ma fo me o longo lua o ako figo ko masanga o ye le ngu fo le ngu le ka o ko yo le wa le o ma fa ma mla mo le ngu o fenga o ma fo ngo va ko le ngo social media le nga fa ko masanga o nga fo le o fi kanga e ngo ko masanga e ngo ngu nge o mga vai nali e makua molarke e fa nga urumbuko
Ko fu nge mara ke lo I kau yo fu. Ai le I fili le ro male ko. Kulanga fa le ngu ula ia ma ko finga yo le kau ave ngu ngai. O angi si me ai luma mai nga fa e palangi. E ka o fonki. La pisi. La fa yo finga ngalo le Samoa ka ko fo il me ka o le ngu. Fa ma malu ele fa le ngu. O nga ka ko ya mai fa ya. Kulanga nga ka wai pa fa yo la ka ko ese uma fo nga fo o fa e palangi ma. E fa ya si ke le ore. Ma vedesi il macau. Aula oficina nga. O ila lengo. Sira fo. Le ka o fa ka. Va pe va fa nga va ko sia mangi ya le va. E ke le fo ila fianga o le mau. Mali. Le ngo o nge ka o nge ka ko ka le va. Wa le me ku saka pa el sala si ka le va ko ila ko lisi. Yo. Il fi kulo ko la ko la fa ye. Awange me mo se penge apa se ko. O le fo ia fenga ia le va. Ola Paul me le ke mo I sia ka nga se la e ka le fa ka mo sia mangi ama ka me. Le ke sa ili si fa ila. O mo wai nga fa ka le ngo ko fa mo ki ngo ke le ke ko ka le me nga se la e ka le mo ki ngo e nga fa ka. Ola ka wa ku nga a fa o ya se si sa ye se le va a ku ai. E ka fo fa ma la mo mo fa mi singo. O ile ngore ngu. A o fo inga kofia. Le ngore vim sa le mo. E mo ia po lu nga le amkanga. Ai le ngore va o faka ma mo lolo mo wa kwa. Te ka fa mangi ngore kwa o ile va pe mangi. Ya lo kwa sa ku malo si ma faka mo lolo ile ma lo mariko. O sanga e fiesta na. Wa kwa mo lang ka kwa. Lono winga lau vai lupe e sau noa lau fiong fonti. Lono winga e le o yaise mau tutu a whenga lava ia sa yaise le au waa mua. E pei e fato a maua lava ale au waa ina ua fotua I mai ilan tau samalanga mai mo teri sera fai ole sa ole au lau sau noanga. A kongu lava. Ele se sile au waa sa yai. Ya ko sa le maude ye mi fa mau nga ngai male ai ngai ga ba ka kia ye ngu mali lava okay la u lo ngu ye mo lo for ko la mai ya ma ko fa ila fa mau nga mai sa ye me ngai ka kia pele ngu ya mo lo mau ka lo nga male o ko sa mau lo la ko fa ye le fi ngau okay o me foi ngai o ngai lo ka dik. Ai le sawa moro ka di ka fisili me la ingo la ya lua I e finga u me misi me fo luma. Yo. Le ai lua mo lolo finga u mo le anga ilum. Ele ofisili me mo lolo me ole ai ngai. Kasi nga me fa mam lam le anga wa fa mo kayo la ai ngai. Penga lu karo. Malo faftai ilau fato fala inga le fo ila manino mana malama. E wala ngai le o fape o maulolo uma. E na o fa tu fape na wala ngai e ono o le tau mau ai o au sau noanga. Ia ele vale a me se fo ta o ile sui fai pule wala nga pei a vai tu fo I yangi mai lungo o pe au manga lunga le e me se fo o tala ila to lo ia e pei e tu si lava le limanga I le sui fai pule me tu langa fo yo fai unga o lo fa taunu ia ale la pe o le fa manino mai ele saunoanga lo fio fo ti ia o le ala ele o wa tu se to so ta inga I suli fa maulolo e to eta pa mai ia fa mau nga tuai ia me tu langa fa pena o sa o le ia fa ia kasi nga fa nga ngai lo ka o ngai fa makalanga e la umai le ngai ai masian maka yo le ai ngai awai fo ele sa pipi maka wai fa unga ku de pa male le ai o me o mangai nga fa ele kai fa nga se sa pipi
Ako ngay lo ke fo mai fa por ki me ar ngule. Sila ka ko ingo sa fire me ngay ile maulol. Olong fully mo maulol le sa fire mo me ngay. Ay ngo mer course food mo ka vi ka ile ngafo. Ile fa solo ngo maulol le ay ngale le fe. Yo me nga. Awor ko so mai le por ki ko kongo me ngay. Ma fa ngai. Ai ko kile ala fa ingo. lau fionga fonti. Se vai tola lau fa fisililia. Se vai tola lau fa fisililia lang ole utupu mai lai lo ma fau. Ona a faye fua matangi ile tele o fa matalanga uangi angi nei tusi ai le lima ma fa se ale to tele ile pa ia mare mamalu ole fionga ya fenga. E peye fotua I mai ona o ngai o inga o fatino anga I tangata le wa. Awa o te langona la vai uia. And this is just me generally. Le fa so atu ai uma e ta pai so fina ngalo. Awa o te langona la vai au. Ana fa pea ele tupu mai le fa le ngai no metotino. Anga fa pea na ona o la va leo enforce le tu la fono. Ona o lea ua malo la va fenga I unga o fa masinonga o lo ta oto mai ai. O te langona la vai au atonu e tainga mali e matau mamaina mai upu matala e fai tangata. Ai ta ilola ye walanga e mfailano ufa afisilia tu so fina ngalo au ta ilunga le programe. Ia ta tia ia la le vai nga mai o fasino manga nei walanga o leta oto mai le fa masinonga o le ai manino lava le pule fa mau o fata ma maulolo. I le taimi le nei se vanga na ai se si mea muli ane I le toe tau mawhaia tu le au va. Ai o te fa afisilia tu ala I le vainga wa vaia nei wai peinga mafua I wa kele upu makala. I o peye misi alofa o tangata I vainga wa tula I mai le fa le ino. What's your take? O le ala sau take o e la vai ala o fionga I vainga o tula I mai. I don't blame the feeling of the human beings. I don't blame uma ia kako. Asi sila mai kero kau sanga ngai mai leong mai amaka mai ar kas le lufu lu 1922 amaka ngaves o 1911 foko umonga fama ma avele ele dawa ngamaka mai ngaves ko ngamaka mai ngaba on ka nga yuko le mele wo suor kai ngai ko ngamaka mai fa ai unga ia fa kuanga fa misingo nga ave ile ngu le va e fa yarbi ole au ngol fesili le au mai ela avakula mele le kupungia ko mele mai le ngo ko mai lua felu ko nei le o ngo su kausanga o ka fiofia ele vi le fa kingonga le o pepa le ngo fa le ko over se lau o fa ko ia ifeilo inga o mingska ma fenga o CEO ma fenga il maka opo nga ile fa ile fo ingo fungo o mo fa spe pale o le o mai ko kom e over se lau o siaka o le ma fa ya el malonga fa kingo o le ma fa ya fenga nga fa kingo ia le fa unga fa msingo o ngo le vale ka fiofi le va wa fe lo mango ka fiofi male fa kingo aile ale ala fkama o fosilo e fenga il fa kingo ngon menge inga ia fa marusi ai le fai ngor fa mista ele ia mo se fo nga fenga ila ulo ila u fai ka la ka se ele ia mo se filo inga o mo se makai o ngunge o me o mai bebesi o ke kilo i faila mo ki kilo me e kupu mo interview o makai o ngunge o la ke lo la sa le se me o se ile pela mele kupunga ile kupunga il suai ngo fangua siaka unga pawa le walang ko mai fa msinga e ka ale fa kingo e ko ile se la ka usanga o fa penge ya le ma fainga fa kingo le manga ongo le ono le ele o fa ka ma maulolo pe ale fa ya de mernge e ai fo ma fo nga la ngai inga ia fa pinge o fa fainga o fiere ngei o nga fai se fuafuanga e o so nga bebes
a pe ke wo mangenga fu ya fenga le mea fa pinge fa be ko fenga ia ko fo ila ia e ngofo le wo manga fa ile me pe fa pe ko fenga fo ia le ai ngale me sa ile wo manga fa pinge ai ko ngi mai le maka la ile kausa nga se eka ile ngi mele le ye ngame ka ki ia ste fucking nga ruenga sama pa ia ai sa no fle aka ko kari o kanga ka fe ola fo ile ongi ka ke le lo me mun mai po ngi me silin ka ko fi ah ar ka fiofi yo fo mele o kupu o umanga mai fai unga fa so ta fa ka or ko nga sur pula fo fo le ke engo fai o me nga le ko ele fa pe fo yo ko venga o fo le mu wai o le lau vale mai ele o ka uma ko o kikia e ana fa ye fa nga ngai e ka ye ku asa ka le nga wa ko ka o le fiku iva e ka le fa pe ele nga mai ele nga fiku lo ko e ka o uma fa ungo na me le fa ko ve si le 2020 e se nga ya sala o ya kola poifasio le o le fio nga le sui palmia o ia nga fa ve si o me le 2020 o uma fo inga fa unga ele ai se me fa penga ma o ke le over ai fo se fiku se si me kala ko fiku lo ko o le paso nga ko le ai ako o la fo ngo fo fa sori ku la fo pe fo ya mai le ala kele ka unga yuka ko se la umika ka lu ngo le le fo ile fo ka ngo la va o nga fo ko a makaila va ai yuka a le ai o le ala so ko fi nga lo le nga ya ko fe nga le ai fa umauka me nga ka unga fe o ye ringo se o ye e fa nga o ko fa finga le nga o kai le video ngo va ko fa mai kasi nga me ngo sawe sia ya wa lu fa solo ko ele por dausa e ko duor fa nga o so okay o le makai ko ngo wa nga ngai ko ngo o lo ka se nge ko kasi o la ye le ko ngo fe a fa le nga fa e ko wa ilo ko finge papa le o nga se nge ke o le wa ele fa ka fa ile ele ro fe ka ko le ngo foi ko ngo fe nga fa ngo nga ro el por dausa ma ko va le lo so ka le o ka vai fa okay ko tai ma lua ele o ya se vesi e ele me ele o sa lu mo le media ai mai nga me fa vesi e ele ka fe nga la ya fi ai ele o foia ele fai unga fa msingonga wa a fa e fenga me le ilo ka ko unga o inga o fai kamle anga ya pulenga ali fai pu inga ko va e o kwa o pala e o ila lo le se me ai o ko e o ngola wa lu pinge wa makanga fua fa pinge le lo akule ka o le vi me o ya pe la kala who knows ele pesa o de fai unga fenga bu mi se me fi ka ko fi ai le mai ma fanga ya ma ko ma ye le o skula na le me se akar ka ya kunga ma lo fa tai lo filinga lo winga la le manino mai ele o yai se fa mau sali o le fitu iva lea e ka lea e fa upopo nga ile fitu se la ulu tolu lea sa fa maunia mai fo ile e fa masinonga pe ona e sa noina o le sila va ngo te fia fa fisilia tua ile tulanga la vole o le mata upule nei ile va o le uma to fo i mai lava i mei na fa le ngaina ai o te fia tuli lava i va nga sa tau tapena e fa fisilia tua ile va nga le o le si va nga le te fisilia tua fa mo le lava o le ana tangia mai le sau noanga le fionga ya fonu tile so na fi e fa pe mai o le fea ngai nga sa fai o le au waa ma le malo si amani wa o fua tu ye tau sanga ya no fa mo wina mai fa tatal noanga nafi e pe ya tangia mai le sau noanga i su enga la vale li su e fa pe mai na tau no mai le fo longa le mai sa vai le au waa tato fa ngai na la le upule na tau no mai wa le ko e tio lo ma fenga
ua tio sa o lava mle whainga malo si amani aso pule tato e si amani. Po se meo le tasiva o lua le ofa. Lena tio lai ona o whanua pe ua mai a lava ona fua i e whinga a nga i le malo. E whai ei fuafuanga le malo. Lea lai malanga mai ei le au waa. Pe ia tangia mai wale no taupu e pu e tu lau sau noanga i le amatanga. O le se lau e ka leana i ta ua mua mua. Whasa o mai au pe asese. O le sa fua i e si amangi ia le au waa. E sa o lau tala le. Lea la pe e toi au e sa o tala le whamura mora fonti. Nga whakau aku ia whenga e ave mo le au waa. Na whatau mai a whenga mo le au waa. Ia. A o le maule i le siongo lua koru e ka le o koe kaufo inga i ai. Ka wha mea alofa e a whenga mo le au waa. Wha mea alofa mo. Mea langa whenga ma le malo. Ma koa se amangi ma mea vele sa la kou whaia. E se a mea mai luma e se mea lai kua. I got a lot. Piles of fires are here. E provide me leo kau kala leo ke ika kele mea palango mai whai. Okay. O le ai pe ko fa maungia o le feng. Ale wo so I kongu ya fo ya la ko o la ko le ngomai ka fa o fa ka wo ko se lau e ka mo e makai. Okay. Ale si me so le ka kongu o le mea lofa. Ele I fa ka. 5 day fonti le la wo fa manino le vanga le wa te loa. O le ta pena ia o le mai le fa ilo o mai I longa winga o fa il pising isia ai fo sia man o menga ka ko sai di lume e fa aku e manga ere langa fo ki ka ko nga lo ka ko sai di menge e nga mo sa mo ako aja o le sila mai nga fa mole mole la to fo I mai la utala I le me wo tu la mai I wo te le upu matala wala nga o le me mongi e le o kelengi upu mangi kala I le vangenga o le fa vai po le afuanga ai pe ua tele le upu matala ua ngau ua lofa le tele unisi o tangata ono vainga o lau whawhisili langa le tau maua tu I lau sau noanga whono ti e whapea mai e pe e to e paua leo le option le ua iai le au mainga e le tula whono e mawhai ai onga mingo iai le fio anga o whenga ina ia to e whafo ia tu o la tau ele e pe inga paua lea o le whatino loa pe se a whaperitania pe se signature fo ilili e taua tuai I a inga ia no nofo I tua mai ole o eka ia whatu la whono pe lena fo ai I lunga o le malienga. E taua tuia I lantou ua kakaunko o ese pe ua tatau na whaise fuafuanga. Ae ole va inga I lanta va ai I le tino mai o mea I le tau nanatia wa o ke fia fesiri a kuaila. O lea iei se tama po se tau lea lea nga makua wha amoa moa lea mai wa mai umai newspaper I lunga o na fōringa matua Afi lava. Matulanga whapena. O le mele u te tau wha fesili atua I lava I se fina ngalo la o fionga. E wha mako se au wala sa o lea ua whai. E wha mata se au wala sa o lea sau fina ngalo funti. ya la ka karangola I kula fonga fa ngiongo po Mali. A ka ngaku leo arrest oe. A efiki. O le ka o ngambe. Yeah. Why refuse? Awa assaulting up. O le so. O sai do o e kong o le ven. Ila ula ki kilo le mkau. Peng o fe aku. Fia o fia se ko sanga o ve singe bia. O fa maka ua e ngu nge e fenga pe ako e fai la ko kike. Le pe ele lo pe pare ngo fa singo ki o le menga ngalenga kwai. Mali. Ku yo ile miska a maka mai le voi la ve le ngo ya le kwa o la audi. Nga ke nga. Yo nga si o nga yai. Ke nga. Te wako leo fa kingo na ngu ai mai fa government maso ila ula le kar ko ngale mele u fa inge fenga kai mingi u fa kingo e fenga le power of the justice le u fa kingo yo ole fa yo le ma ko se via fa me le ku ile le peace ai fa fenga fa kingo fa un fa jonga ngai le
O le ala o ilo ka ko nga pe fa ko le ka kala u ye ilo ma. Ei. Pe o fa ko nga le fa singo nga mai. Fa kingo. A o ko ke fa le lave. A o ngi ko fa le lave nga lu nga fenga. La la wa mai le power I le side le. Sa kingo nga. Ai le fa nga ile o le o fa. Ya, ele fa ilo le masola. Ale fa foi la fenga le mas. Awa o le paro le fai unga fa kingo lo. Fa kingo lo. O le suanga fo yo meia. O se me fai lo ai le power fai unga le fam singa. O le power fai fam singa. Ai o le fai nga server nga ile leo. O le vo ke va kwa ke le kala le ma fo fai leo. E ma fo le ka ko ka onga. Rono winga wano tia fo ili mo leo la tau wia. Wano tia wale mwhai na whaise la tau whai unga. Ona o lea ua au mai e le whamasinonga. Le mea te tau na whai. O le sa o leo le vaenga le te tau sau noi na whono ti. O le kufo e leo le ku e protecta whenga. Onga kam whai ngot whai. Onga o le whamasinonga inga iyo e whakingo. Nga whape o sa o leo wa amale vi. E kakaulang o ia leo ku mai o. Ei. La fai ola ia fai unga fam singo nga mal fai unga fam singo. Ele ka ngole reality. Siaka. Manaya ole watau vavala mai. Ale manaya leo le vaenga leo le au mai ngai lunga o mana o ngai au mai. Awala ngai ata fai tau atu le je leo le upu ma le tala. Ai au ngale au mai lava o to tino le fio anga e me se fo le aingo le mala mai fo ile tupu anga. Se fai mai le mafu anga walanga o le tele au isi. O le kapakapa lai kula fong. O le to tele o isi tangata. O le ua matua fisilingi a leo le taimile nei. Wa ata vai tu fo i tusi ngā nisi o nusi pepu. O lai matua fisilingi a lava. Whaapea mai wa wha o lima wa whai mea tō tino ma mea uma. A lai kuku madu o le malo. E le ai mangi mea o whaia. O le ala pe ua tau atangia mai lau wha mani nonga ma lau wha malamla manga. O le mafuanga konga la le kuku leo ele se me o faia. Ona pe o le la tau te wha maluina ma io e ina le vaenga le o fai o saunga le O le afo ingo le kusi fo le mai e famsi sili ma le loia sili. E serve I kanga ka wala ko ke enga la ver ka wala. Eviction. Ya ma le si kusi fo le pe o ka ua la ua kaunga yo le eviction. Ma just e le si ka ua le ka le si kusi. Le warrant. Le warrant. O le warrant. E serve ai. O leo serve. O leo e fa kingoa ia ungo famsingo e kua ia I famsingo maloi. E fa penga foi la mele ko. Ei. Ele aru se si o officer se me o leo e fa. E fe o la me nga ko sai o leo fa sai. A le me le ka o bua fe. E foi la se kari le nga vea. Mo si ninga le se o kari nga fi. Sai ele mele. O pule anga umanga la fo mai makai rongo. Fasanga mai mama ala ku o le ala le wing o le mea. I ungo fam singonga o lo ia leo ai fai e kulang fa pea. Yo me nga ka usil fia. Oi. Au le fai ma la fo ma ka le po ma la fo mai le ngai. O le pui. Nga foi a fenga le fai o le fai mo le okipe un ka o ka e fol mai ia la au malos. Yoi. Maliela. O no sa fenga e foi pui o ma ko ola. Ai le unga ngai mea sia ka fa pel fa nga foi fa nga Samoa. E ai o le meringai. Fa nga e fai ai o bol makai. Fa nga e fai o ka ko ngai. Ka mo fai le meringai le lunga ia nga case ngai le wa amale vi mo le lunga ai. Ka ko su ngo ia ir kula fongo le fare ko. Mali. PacificEzy le PacificEzy ya vonki ngai. Fakinga kadinga ile ku fakinga kadinga le ku no Facebook o upua ngai o ke kaukala ya fongo le ku malo faftai ole a tono le vaenga va fai o te fia tau alunga tuai so fina ngalo
O le ua tau wavala mai ia tu o Papatoetoe o le whaato whala i ngā pa i o le ingasangu i whale ai. Ia me se foi o ro fina ngalu o whaalia. O le antala le tau whaasusulu atu i a inga nei. Le suatia ai o mea tō tino ma sua le o ngā ele ma whaleanga mea uma. O le ata le tau mamoli atu. O le ale tu o Papatoetoe. Wa kaungo ese malakou pe te tau o na whaise whainga. Ina ia mautu wailo la tono nofo. O le fisiringa leu ke te mana tau warunga tu. Ita wha tala noanga. O le ale ata ave po le ale message le kau mamoli atu i tangata i wa sua lo mea. Kaunga sua lo i lalo mawhale. Ia mau ese roa nei tangata. O le upu moni ma le upu tautino bea whapea. O le whakingonga le la whatino. Peitai. O le pe e tau wha pe o le valunga o le urufo i le vatur whafonga le tunu una whamata osi. Ai ngofo inga o ainga wale lopo a mea atua iai. Le ingi mea koko whale anga inga mea ia whanganga. What's the message behind this? E te tau no ese loa, pe iai se whainga e ongo lawe inga ila tau o le aso whina ngalo. O le skepu mua ngā sa kau, pēra upu leang whai. Leo iai, o le whingau fo le whingau mai lau wha. E individually. E ngā ngai makai. Uma le case. Ia whai le si case venga se kai koru kai wha makai. Whea iai le mamalu o le lalwhang. Whea iai. E or kai ngai le ai ma se ngā luenga o whaia. Ia. Koi le wā wheroa i lea. Koi le wā wheroa i lea. Lea se mea kasi o whaia. Ngare ku oka mai ki mwhangau e mai e. Le ku pwere vesi. Le ai ma se ngā luenga a li ima whai pule o le o wā. O whai e le wā o le meringe. Ia. Le se mea kasi. Le ala kupu le o le whaulawe. O le mea voi le kele o le suanga le whai ia. A o inga fuafangua. E ka uma ki lia uma ia mea nga ia meo whaaka. Le anga lau whaka fua. Whapinge a koe kau le vi. Mea lau e ngai. Lea wenga lau kala. Mea le onga sa iei. A kong kore mea ngā le whingaro, le ngā au iang kuri e se whenga mai le komiki. Urewa kuri e se le ngū. Mea ngā whakau kere whikau kala o se ngū, o ke kau kala o au o le suri o le maulolo. O le mea whara le kupunge i le afo i le. Lea whaku, a le whaingoru e se i kua o lo ngū, malako fufuanga i whai. Whapinge la nge i whapinge peo o ka uanga i o kei i e la vea i le mere. Lengi uru, lengi whai, lengi mea kasi ai. I o mea e koe ola i lunga. E le whapepe kuama, ma umakua. Koru masinga wa ilmang yoka pe a whai o koru mang yoka ma koru whai. Ai kako ka inga, ko ngai se mea o ngā e sau kua i whai o ngā rangu ule whai. I la ule mau. Ko ngō se whai o ngā fia ai. O lau whai kionga ngā o le engei. O lau whisiri foi ngai a inga wheo e hei alim whai pulo lawa. Lei ma sesi o ngongo mai i a inga ia. Ngā makai au ngai whangau i e kupori whaulaka. E lei se pori o li whai pulo o mai whakingo o whalea. Loko kara langa usavari ai ma whailau. Whailau ngā luanga lea. E leo ilo fo e whenga. Kai whai ngā luanga whenga i o i lawa alau ke kami e le ilo ala kwa wale lau ke whenua e. Isa of koe whapopo akuru ngā siaka. Malo whaptai lo whioko whonti. Whaptai te lea o lea wa manino whaptai fo i o Aotearoa fo. Walanga e te lea lo sila fia le mata upu lea. I oi. O lea e fo inisi tati tau wawai atu whapea mai e. Mana ia peana mau mai se whina ngalo mau lolo ma. Ia. Aotearoa e aue ai longa e lefto te whafonga umarisau noa ngā whonti. O le suli o le maulolo. O lai ngofo ma pepa siri aku nga ma mao maloloko aku nga ilo o isi vaenga i e tele ni tala noa mai ele sui fai puli. Ia, e leifo ila se si vaenga i tu atu maluma mai. O te langona fo i o lea ua malama i uru ngalu ritou whaafonga maua. O lea sa sau noa le sunga po le fionga fonti fo i lea sa mga pe el sui o le au vaa. Le usu e sui e le au vaa. I lea sa nafi. Le fo o tali fai tau mai le tu ia. O suri lava o tui mawave. E moni ai o le sau noanga tu sa o le fionga ia fonoti.
ele o sau o le sui o whenga. Ia langa o le suri lava o tui mawave o le maulolo, te tonu lava o le fio anga o whenga. Pei e fito i tonu a iai, le mata upu lea o lo o tapisa i nei le tele o le taimi. Ia, pe anga whaila ukala ai ta tele i wha atau mawai, mala fotu lava no whai ule alo fionga fonti. Ele o se wha masingonga le runga i prokarame ngei. Iyo, tu lo wa le wha fonga maua le atunu. Ai o ka ika o le vale po o le vale arka kai e pa mai fo va ama o i fuita te lo ai e le au vai e fa le anga ma fa le ma fa e te ia le o feita mai fo le tato fa tala no anga ma por kalame ai ai o le au vatu i tu e lua ina ia manino ai nga ia lua le o e ke mo pilima ma ko kuri le kua ma faila o e firinga ma ku lo ma fa po fe tonu le ta o tonga o ia sa ai ole atele ai fua mate ai fua fa ari ai fua mai ai rungo por kalame ma sa wai fua manganga ye le e mai wai fua mai lo ai fua le awa oina ma le vai tele ole ma fa a ole au ngai ole por kalame sa we fa longo le lei ai a nga le lei a le au nga pulori afu mo pofi ia ai fa tai ai la ufionga io e lo tau longo ai me se fol fa mani no le vaenga ole ala ta oto ai le tu la fono mai ole au ngani fo ilea ia ila tau fo yo lo fete na I fina ngalo ma manatu le nei taimi le ua sa ngoa le ku mai ole io le tu le fioanga e moni a fo yo la manino lan sa no ai le anga o suli la vo tu ma vavi ele ai la ola ka o ko mai fa masingonga le ke fo ku le awalanga ola u no tia fo yo la tau lima ola wa mai le ave ai fa masingonga io lo ai fai karia o ko mar fai ngor mela ngo ngai power to inga tala fo ina le pe e tala no ai ia ro ko ka alo e vai se makai pa ia ia ai la foto ta wo ngo mai sau no ngala o fio nga fo ti le fiafi si la fo ile o kele videos o la e fa mamla mo lo mengi pem solo o vo se furu video ngunge ila ke vai ko ila fa mamla mo lo fai ungo mama fu a la ia kupu ke mea ai ka vai fo ia ko megi ka ele ai mas se ofia malama i fa manga ngu ule fai a fai la ele manga ia lo ka ka ile va lo fa fo nga Samoa ele wo ka wa mo lolo kavika mama lolo siaka ko vai ongo foi o le kausi o mako ai e mako la ia kavi o I foi le fare nge o le uma kuskusinga le ainga nge ma le fa lima se lau kausanga ka ruai le ngo fa fa ia morolo ele o kapa me amo lolo ise mea ai fa fa ise ka le wa fisili mai le wa makanga va le wa makanga sia o me aonga so swangi ka kum ka manga ia pe amo so wa ngo ile sunga mo lolo ma su yo ngo fa maria fo ia finga lo nga ia la fa fonga kongoe ai mga ia le si fonga mo ka vika ele mga ia lo ka le ai manatu lo fionga na fionga fonti ele le ia lo fa mani no fo vai suale ole o mutai o tele o toi na fo ile o toi se ingale si fo I lungo por kalame ele si fa mani no ngai tu le ai ole to tele lava fo ia la to o lai matua lango ma fia la fa mani no nga matulanga fa pena ai e longo fia tanga ia le fa le tonu ai mea le o mai mala to fo ile le la to wa vai nga ai le o le pola le mo tutua a lo wingo lo fa matalanga e o malo le ta fa tala no nga le pa wale vai nga le au tutuli matanga wingo le penta upu nei o le fa wa wingo le tau mo fainga ala wa po feo le atini ya a o le tula le a le tula ta to ka ua yes e ka ua maka ua kele ka fai fa kai foi le place ke ngo ka dia e ko ya nga e o le va ile ilunga ile afo it's a print pe ava ya ele nga mai lo ka ko fio ke lo ile me se fai unga se be o mai mali ka unga ka fai pa ko ka fai wa ho peso e ko ese me se ngunge o me nga ka ko ke leilo pe ke fasa ku nge mo me ai mo e ya si me nga se ele osa
Yang se umala yo kako. Ai fa fikai ala wa. Fa fikai do la ko kom fai. Fa fikai fo ya fonki. Pe ngo fa la aku la sa fonki fa sa o menge ile ku. Ya. Ka foi ngai ku lai mai. Ka foi ngai ku lai mai saka. Ia I lo le fo me nga lai ngai maro si mai nga. Le no malo si au le ngale le yo le tua. Ai le le to ai nga sa fono ti. Paule me ona I to ve siele to ai nga sa fono ti. Ai o yo le fa fitai tele la ile le fiafi. A tono to ma wasi si o to tonga mo le rumanai. Ai mole tu fa malo mo nga fa te tele fa te fo no sai a te fo ile tau a mama poi mea patino nu uma ainga ia o tangata tau si mele lei matulanga fa pena o lo malu wai ia mesina pa io ainga me se fo fianga ta toi tala no pea ma toi fa so pea ai mole le fiafi ia alo fa tele atu si o tatu o tulu I Samoa fa so foia ia ole ua mai ale tanto wa a fi so te inga male tatou sui mai a Samoa le fioanga o fenga ia ele se kama sui ia e peino o faiatu ele mo mia la e kau kire mo mia fuala ko e kau ka pa fu se finga ngalo fai pule pe kau ke ka pa fu se finga ngalo pai mala fai male pa io ainga ele se mera ka ko e ka pa fu io ele to mo mia fu ila se silungo tanto por kala me tulo me le fioanga se vanga e se me manga ia ele fa le wa e ona fso ta me le o la doia e tu sai fo io le vaenga o le matau e mana tu fo o le matau pu le nei o le matau pu o lae wa to e avatu fonga le fa masingonga e fa kwala ukala fa so le fa petai lai le tu o wala ngole fo io ina mai le fionga ya fonuti to e vai fa fe kai o le wa te tala ya se ngar fina ngalo le Palestine o famasinonga o le anto e avele mata upure I lunga le Supreme Court e toe ilo inai e se vaenga fa apitoa o su enga famasinonga le ngai maka upu o lunga I Tautai A'e nga or koso me au piko e lua I lunga fai ala tau forasanga ma la tau itu a o le autasinga ma le amiotonu ia ora waka oko I muringo o ingala tatou te tuli ai le mata upule nei a ole ufa fonga I ku e ru PC online PC fonga le media hearing le fa I tulang ai se fa kula la tala ora ukala ma dia la fa ku ngir ke mi ngai wa ila si information muli ya le wa ma ule wa ma mai nei le ele saunoanga ale fionga fonuti kusa o le ala o le whaatanganga wa au mai le whaamisinonga longo winga o vaenga la ie rua le feke inga le fisiti kongur ke mingi o le I unga mai le whaamisinonga ma le whako whala inga lua ale ainga sa ngau I whale ai ia e se fo ila whatama maurolo I le action inga o le lantou vaenga le po le lantou tali atu e tusai o le tau mawhainga I te tonu ainga ia walanga e pawala le fisili le au ke ngofongi ma ulele o kalia ele o talia ele o maua fo ise whamani nonga I nau mai ale tatu whaatara noanga lea o le a kongu le tua o patatua o le vaenga le o suatia ai whanua ma whaalea ngai me totoa ainga ia whaamaka wakakau o le sa vali la e wakau longo ese po o le sa vali la e kau molia ku inga faise fainga o maa kou e onga whangua ngei o le asa ufina ngaro wa o fisiri anga o mga tau walunga ia ufa fisiri ngei o fisiri kongula nga a tonula e le lope ke ua maua mai a whatama maulolo ia po maulolo foi po oi lava I lantou usulio pa io la inga sanga ufale e ana ia lantou fai unga ia wa whatau nu uli teimile nei a kongula nga pauanga o fisiri e fia mangingo mai ai ia au te loa e wha mapu e mea lantou ia o le antonu lava le ano fale
o le suakia la o suakia yo la to ele. O le suatia ina ia tau atu i tangata nei, ia ua taulona tau malilia mai kou kio ese. Are koe fo i kai le suengi kou whangua i le vaenga lea nga whaakanga aku pe na whaiele malilienga. Ia, pe, oa, kokongi se lisi o whatsoever. Ia po le hofo ia kaukua o ia whakamaurolo. Po le alava. Paulana si vaenga le tau mana ia. E tau su eina. Po fea kongua. Le ala anga ia. Walanga e pei a fua tu nei le whaale anga ino mea. Nga orka ko ware kilo. A fua ngei le whaale anga inga mainga mare sua tia o mea lai sua. O lai kuku whale. Wai fesiri e fwilo loko. We. Alala le meua. Alala le meua. Wasua umainga o au kafa mala au mawhai makalo. Ai le sua loa whale. Tatu ai fo. O e kau mo mele akale. Peye fōringa mai e se. Ia, ua kaulo umawhau le upu fo ilele. E tua oi a whama mani noa. Pe ua kauaruero umawhau le upu ringa. Ia walanga a kako wolo alai. A tato wolo alai action le mele tau. O le kuloa upu tau tino. O le kukuri ese. Mau ese marifangua. Tuloa. E re aila se me ka o se koe kuska ofi. La so fingar. E re koe se me ka o se koe kuka ofi. Pa ware mea, ore matua whaapupusa i runga o kako kika pila, ma kako pultausa, ma kako lauka, ma umame, umaye, masingi, ae lulo marisalalo. E sa olau tala. Pe a tatou tuli a puina, le winga o le upulea. O ese roa. Enough is enough. Ai pe o le wo kau mamate, o le wo tau mamate atu e se tau wha ike le nga kau wha matatongi mai e whaatanoanga ma le whionga whanoti. E fua aku le suakia o mea i whainga o nga sua e au ruma, sua e kua, sua e au kafa, a la lava e tutu whale. E pe ila i eisinga e pe i eisinga whe au, wha koe fo. E pe i eisinga whe au fo inga le lai kau momoli mai ai a inga ia. Lai so whina ngaro. Pe ila i eisinga whe au lai kau momoli mai inga a inga ia mwhapea mai. Kau mawhai iari e. Wha toi fo. Ngao ngai upua. Kau mawhai iari e. Ma fau ia kokongi mai singa lisi. Ia po ole. Ia pe ako mariri e mai e. O mai e kau kua mai e whenga. Nau, e eile tala wha sala tua no whalongoina. O tere i maua ina se, ai ai a kala o tala ia. Na maua mai nei tangata whenga ile fio i ngei usila. Ia wako fu e, meli mai lea kanga kare au wa aia ke au. Meli mai kanga ka whenga. Meli mai kanga kare au wa. E eila nei tangata whenga fiso o tai mai mawhapea mai. Asiata. Ai lau whaasua ku pēla wa opinions ia. O general opinions ia le au mai e tangata. Fa mai nei tangata. Asiata mana ia yo o lau ai mau ke fia fisoso angi aku. O lo fia ia ngi kanga kai whaapea o lato winga. Mo ia lau tala lea. O lo fia ia tangata mongi ia. E le whailonga langu pe, whailonga porokiki pe whailonga ha. E fo ia heisi tangata o lau tala monia. E HRPP, pe fast. Ai lau ke e whaasua mai kua. E whapea mai lat fautuanga nisi asiata. Ia mato whaalongolongo atu e whaasua mai le vaenga lea. Le la mato fisosoa ni atu. Just e vatu ia o eni mea langa o makoure ngofo fo inga ia whenga. Ia. E ila le ngai kanga whapea mai. O ngai a inga ia. Tu loa fo. O le lau whaasua kula vea uia au kere whapea ua o io inga. A o le au ngangi o le prokalame whaasua whaala waitele. Whapea mai ala tau sau noanga. O nei nisi a inga ia. Ele o le au waa uma whamai. O nei nisi a inga ia. Ua uma na vatule a vea i ma le talo sanga fo ia. I o le inga sanga ufalei fatama maulolo. Ua a fai wale e se lisi ma ngā mea e te taula na fai mele tau tua.
kaukua mai ia whenga. Ia ai whai o le kaukua I kai le au waa. Ai le fia kaukua fo ia whenga. Ia. Le wa utango e watu mamalava. These are some of the comments po messages e au mai e send me kanga kai kua. Tangata mai le fio anga whenga. E foi le au waa. E foi na inisio le au waa. Na lanto meli mai me whapia mai. Ia e makaukia le menga kupu ina ua suatia I lalo le fatu sa Maria. Ia. Fa mai asiata me tautia le mena tupu ina ua suatia le fatu sa Maria I lalo. Makua pa fai kikili ma emo wila. E be ala no fai atu fa pena. E le nga o whenga I le nga o le au waa e tau fai meli mai. Ai ese lo fia mo whafita iatu ia te auto. Tu sa pe ko kere fia ia kia. Ai au mai lava la tau whaata mali I ma la tau feedbacks. E tau te whesoaso ani mai ai vaenga o prokalame. Ia kia ula ia. Or kanga mai kanga karanga. Kaka poko. Au oere ke ia lea ua e whaapapava a mai fua. Ke ia lea ua kau ai mai fua mau so mai au whaapa urua. Ma e whai mai mau kere I luangi mea. E a ma. Arfisiri o e roa e o ese mea. Arfisiri la o e roa singa fasi mea. Ioi. Ia wau te roa e tele na e pisa o le whako a e roa le kele o mea inga o sa ungua mai fong kile. I kua o yo mea ia maisi mau mea oe. A o mele ia ina o lo sa wailunga e whaaleanga mea. Na o le kele yo leanga yo mea. Na le na. A o lea e tau au mai lunga nei tangata. Se I tau whaailoa mai sina fasi malama masina. Whaalau le ia I mea uma. Au fwere kala masangia I Samoa. A manino le vai. E toa fo I le tai. E ko a leo mea uma. Ia o le taimi lale nei. Ai ai la se matanga ruenga po nisi e tauna matua o kusikala male au kusikala le Samoa. E o e fesiringia. Wala nga lengo vai e tuwa share solo mai lunga a mai e observer a mai isi ngusi pepa uma. E fōringo si kama lera nga whaalongo waku nga fasi nga tuli mea mai a fasi kongor whare. A lai iai leo. Luinga la le whea tuela utala. A whaila o leo usa ungo mai le sulio maulolo mai e whenga. Wale ia se si mea kua iai le ngu upa wana mea ora ufakanga mea kula fongo. Olo o koe whai. Ia. Ora kai milangi. Wata tauno tau mili kai ofisa o leo. Pe tu te mili tai le ofisa o le whamasinonga. E kousu e maingi si ka koukala ma tau fisiringia. La le tūlanga ma le vaenga. O si tūlanga le na ilvanga. Tato atu malolonga. A fo imeli tato malolonga. Tato atu lo inisio tato updates. Ia mai se lava. Ia se tau fono atu. Ia le vaenga fo ilea ma le tato talo toto. E tu sai. Ona I malo le malo e tofa. Lea na maua mai fo ima sarumia ele osfa inga lava lea. Na oso I marifa. Ile lua so teruai. Pia mai tato malolonga. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com.
Jaimole wantile ua joe valu minute ona jale o le jula e ono e le tau tua wha wala Blue TV me se foi o le proklame o le tau te iai. Ma le barubia fai wala tanto o le vanga o le afi. Ia malo la foi ono sai. Ma le sila mea wha mai anto ile vaenga le ile mata upu le vao na iafio angani o le au wa ama whenga. Ia ua mahea uma kausanga lenke ngei. O le vana tau mawhai atu se so ta inga ma le whaipule o sanganga. Ioi, tō wha maulolo tāwita. Ia, ele i koe get back mai lava. Ele se, lono winga lang. Ia, ele se, wa uma vanoa matulanga whapena. Ia, atonu lava ola ma e makoa i o fiu e lu i whaipule le chapipi. Ele le i whailo o whai atu lea, o e whaila lea te mafuta mai le whiawhire nei ai te HRPP. A fai la eke makaukia. Alu la tau mawhai e whaapele ia whai pule o kou vaenga. Ia. E lau mai lunga iso wha. E fai pe ile ia o ia taruna umandu le lua felu atulu. Ale wila a makare le o ia yo le lua felu sumarfa. Ale la avatula o lu ile nei a fa apea e te le lava lo matautia malo sirfia. Anu e musu lau fai pule. Fai ai. Se o ia la e o mai se ofisiringia walanga e mali e. E iei vaenga no fia tala noa i fai pule le HRPP. E kusai o lako poro keki. Ioi. Langa o le poro keki o le ale malo Samoa atua ila vea i uma vaenga i rua. Pe eke fast, pe eke HRPP, o poro keki ale malo Samoa. Ai ua o fiu e kudi. Ma kua musu ai le fio mai. Ia le na. Ia no winga. O lala e malua ia le whaasasa mai la vanga mua wa o le meanga. O le meanga sa i mua whaasa kura e panga. Nga sa wase si so kaukala mai ele i uia vai o kama ele i ui umai o. Ja, melana ya ato va ai mai la o kele mai sui o le fast. Le vaenga fa fa le fast i rungo le porkalami. Ja, mari ia ri o ko loko o le anga yo to loto. Ie, a wale le anga i fo to loto o ne tinga ya te auto. Le anga na paua yo tanga tai mau te vala au atu. O mai lunga. Yes. Nga ole kasi ar fai pule le HRPP wo mai and I want to acknowledge that ke ufa pe mai si sui mamalu. O fai markala le rila le rongo. Na o le fionga ya le fai pule le mai falfa ala ya sa. Eoi. Se pulona. Nga pauanga. Yes, I'm pretty sure. Na pauana o le fai pule. No na talia ina la uvala watu. Le nga sau fa kalango vai ma fa karangonga o le poro keki. A o fongo koe mauloro ka vika. Oh, you name it. Fiu e lui. Eoi. O fiu e fai atu. Ele fia o mai runga. E ale ala fo la nai de tau fo na motu le pawa si la fia. E nisi langa e o ko akele o ko ia ko ke fai mai o media le fast. No, ta ilo ai nisi media. I want to clarify that emo kango fa mangingo. E awai no o tutu e fai ale nantala. Ai le foi o fai atu ele amatanga o proklame o tausanga. Awa tuti tu iso na fai ale nantala ma fa pe mai o media le fast. Le anga e pala ai le si awali e o mai lunga i. There you go. Ya nala wa vatu fa maninonga. A fa pe ala to te mana o e media le fast ma anyone HRPP. Le ai ele se media le al fast. E o fai atu mama utali atu. Ele se media se fast.
O le Bluwave ia anga le Bluwave. A tō wā e mea ri e rengi mako kupe o mo le malori e ko. A ko wā e mea ri wa umanga sausi mako pure ri ima whai aku laka usanga. O mato malanga o maayanga mako malanga kuai. O mato walo to maria o mato wā tupe. Ai tō whai ai tō leipo mai fua mako o mako miria le hai. E se mea wha pena la le fua na la yona fai fole na tala tō te whatuina. A whaia ua pala a aile la po ai lava. Ka kauri whako a whaia ua pala a ai o mai lungo mātou miria. Ia. Ai o i. E ka kala le avangoa. E wo whaia tu fo i mole amatanga le tau sanga. A o e whaafafonga mai o e se HRPP whai pule. A o e whaafafonga mai. A o e fia maua se avanoa e te sau e whaise whaatala noanga. O hangi poro keki, o hangi mea kou kumaropo feo whaonga iei kupenga avak. Ia, so tai mai, maua ale avanoa. Ia, e tau teo mai ai e whaia. Ai awangi e so kai mei whapeke so whaingi au campaign, e ringi au campaign palo kai whaia kuirunga i. Tai tau mei mai i le vaenga lea e le tau sailinga i o le sunga e Samuel. Ma le tūlanga fo i le mata upune i leo leo. Ma le tū fo ina o whaiatu. O lea la ua whaamanino mai nei e le komisina ma le sui komisina o leo leo. I lunga o tala i mai tala i tuina mai Samoa. O lea ua whaamalo lo inga pe o suspend. Ni malu o le malo po ongi leo leo se ko a wha. To o toru ori e to o tasi tamaitai. Lea e antangia mai e so o tanga. I le ko a kele lea nga loka inga mai le eisa. I maalifa. Ai filo kuai, ma leo e to wha. Now, o e mga kua mai fo i Samoa, so toi wha manatu ia te oi. E le tau sanga lena te nei. A o luluki, le tau awa mea ina, ma le fotua i mai or whai ngā malo fau to tonu. Tau sanga te nei, polo tau sanga taruai. Lea fo, nga wha malo lo le tu mauai, ni leo se to alua se fulu. 20 police officers stood down for ngal. Oni masalonga masuenga i fuala au fasaina i rolato. Ai filo i fuala au fasaina. O kou momo. Leala ua o mai le tausanga le nei. O leala ua makua faa malolo. Ona o se oso fainga. Ai e afia ai foi. Leo nge. Ka ko wolo ala e ko e suengi mai le mori mau or kamane nga sau foi le mori mau. Le mori mau ka karo Samuel. Le anga o te fia lava pea au mai le mori mau lea. Se i whaakari kongu ai. Oe lea e te le fia talitonu. Oe lea e ke musu e ke karikungu. O le fesili langu mera kasile o ke fesili e koi. O kau iai se mo i o le mori mau Samuel. A fai ua ngalo ia o le mori mau Samuel. Asiata. E ko a ke le fo i leo e la vea i le mea leo le eisa. Kulou e le o a fia masatia fua i la tau. A ke i roe oi. O le fesili la. Le anga ngā pā kurore kala lea. A va aila i leo maia le i kua ngai. A va aila i leo maia i kua le e ke leo maia i la tau e le fia. Fai mai. Ua ka uwa lea malo. Ua ka uwa lea makanga ruenga. E o a fo i le komisinga. Nga sau ngoa e fia maua Samuel. Onga oanga wha makalanga. Ua tau mama ina ai le matanga ruenga o leo malako o onganga. O le are ka umama inga. O le are upure sa wha o ngai Samuelu. Ua tau mama ina ai. O le upunga wha o ngai Samuelu. E involve o ile si awari inga ile isa. Ya. O le upunga le nga wha o ngai Samuelu. Ioi. E involve o ile si ko akele. Nga saule mori maua Samuelu. Nga sau e peisi lunga o mea nga vaai ei mea nga whaalongo ai mea nga ui ai. Vaai, whaalongo, to e ui ai. Mangkofo ile whamerika ma sa whaonganga i e whasipai. Sa whaonganga i e whasipai. Yes.
Sa fa nga o le informa. Kama fu ile le pi ke arwe. Aka ngai vai vai fale la ai ke ro o lai wai ro kingo po ala va me fa nga vai fa penga. Iyo. Kama fu ile ke ro ilo ala ko ke la to te ula tu lo fa fonga na tu nu la to te inua la ingu mare markengi. Ai to te le loa. O lai wai solo me fa ngolongo kingo. Lai fa ngolongo uma me ale o leo kala me uma ma plan me lai fa to nga tanga fa pena. O le ala o saure tama le ma fa pe mai. Ko ke le yo le au ai sala ai o leo fo kulo. Au te le fia mai o le leo. Ai leanga o ke o ka ualo wingoa. O le ai ta u le tairo. Leanga o lele headlines mai Samoa Observer mai Samoa Klopo ma media mai talamua mai sika ko farengu si pepa ma TV Samoa. Ala headlines mai. Ua fa amalo lo ina nei ne li i leo. Se to afa. Ona o molianga ire aisa. Masalomia lo lato involve ma le faongaina o le fuala au le fasaina o le tu ainga o le methamphetamine. Vai. Koe foila ia kau ke koe au ili re mori mauar kamalea. O le avaku mea ngai mo o ele loia siti. O le avatu mea nei mo o tou ia fi fai fai unga. O le avaku mea ngai mo o kour fai ngā malo. O le mea le tate vai atuai. Koi kiki a liu kangaka mai evidence. Koi kiki a alalanga mai maa. Toi ti a alalanga mai ia ko nginga leo. Ia. Oai si mea ko ke koe manga nga oai. O le fisiri ngai ni mafofo. Oa e ai si mea ko ke koe ngofo ai. Laua fionga ile mingiska o leo. Ai se ai ke sanga ngofo ai o lele ai sa isi leo. Ano ke fea kula ukana. Ele o ngaruenga e ar kama o le whaarongolongo kulo ua mangu maruanga mailanga whangau ka hau whiro mea uma. Mala au ka mai ki. Whakari. O mai. Leo kako karango i mea. Ele o lau kiuke e lea wharekai. E kau lau mangu ia mai loa. Whawhai o le reaction lenga whai e le fionga ka mai kai pāne mea kuro. O kako whaasua fo e kako haru sasau. Walawa fo i leo sisipa. Ai kau ke oa e runga lenga. Sila. Nga o nga saa ua i whaafongar ka mai kai pāle mia. Ua kau whaale kongu masakia mai le ingoa ma mionga langa swimming ska. Hey! Sau! Sau! Ia, o luke kango i whaingo fie. A ngai ko ke sida fia le process. E European fa ber ka mai kai pan me o fa ro no fo ke le mau ngasu maringe fo i mau me o sau pala ia so ia sa malo longa ili vai le ngai fa bena le moe le matua moi po o oe o kai e ia nga vaku i lalo o e ke kai inga o le asa o me o fai o fisiri nga fa maka wale ka kaulo o nga fai le nga o le nga sauda kamalea blow mai le whistle blower sauda kamalea fa leo mai fa mai o le ai sai o le si awari lai e loa le si awari lai le au ai sa e loa le o me foi le nga fa penga pala o lai ka mi milo e ai sa pai ai e koko ala isala. Ioi. Whakuai. Ai kami mai le si awari fa mai. So e mai la kikinga. Le anga wangofo fa le angar kamari anga o makanga ruenga. Now. Kako koe kuke isi am se ikako fa pe ifo yo tatou loto. Tuloa. Wasa kia fuar makanga ruenga. Walu ngai kanga ka o se am sau. La laure fa mai e corrupt o e tu faku ale walu fa ko a makar kausanga ale involve si leo ale involve lua se furu leo fa malolo mo e kausanga wakea o ngore issue la valea ale o mo wari ko fa o le fo le tala e fa le swau o fo upo le ku e fa le swau e kasi alea. Ioi.
Se ka ngwa se fa umi mai le. Le upo samu. Le nga wa afa ko ngir ko fa le ai si wa fa pe mai se si. Ia, ele se mera Afi A4 ma ko makanga ruenga ako. Arvisiri e sa oi vao. E sa oi vao. Pasia kur ka valer malo IPC. Nengo vam kala mo. Pasia kur ka valer IPC. Pasi me ala wa uma pasia va mo fia, no va isa IPP. Fa aku ai nga ku marka valer IPC ala e kama fa i ngale ku me menu. Solo muri ma fa ku ya yer ko olha. Amai. Via mo ya ulifi. Ai vai kala la wodi ingar ka vali. Pa. Ele fi wa yo ko ka vale malo. Ele fi wa yo ko ka vale malo. Nga wa fa me mas ko inga va. Au via ya la le mano ke mano ya. Iyo. Esa oi lava. Au via ya la le mano ke mano ya. Awa afa ya tu nei la ni tala nei. E ko kiki ngai punga mai se sika yao. Se ele fia i porkala me ngai fa pe mai sanga fa sala longa ele ya se me ala fia i forma kanga ruenga inga le o ko fa hey au via ya na le o makanga ruenga ngai ne o le o le fesili lenga au via ya na makanga ruenga ngai ne o le ole ma enga pito sili na mali o la ukala le la fayat ko ikikia ngangana mai ma ke la longa sia ka ko amio e ngofo ia e makuango ngofo e ke ia ka ile wori ile ka kala tai when I say tai so se sia e ken pio kai ia malo e ken pio kai ia amakanga ruenga ken pio kai so se kai ia alo wingo la ukala o ele te sila fia le me sao ai le fia va ai o ko kikinga nga e ngofo nga king fo ai hiro o le mele nga ke ia ile o ia ngofo mai ma like if you ma o le ale mo nga ma udesi nga la ve ai ioi o te o fo lava. O ke o fo lava. E ngei kangaka. E a vea maka i uru la kou ke va iangi ku la fongo. Mua. Le o iei le wha maungianga. O iei la se manongi. Is there any smell, truth smell? Wa o kako. Ale mo se kingo se mea. Ai ia mo singa mangongi. Singa se sala. Can you smell or sniff some truths in what Sam said? Oh, yes. Yes, of course. Ole ale truth. It's more than a smell. Ale ua maua. Ale ua le ua faala wiloa mai e sui komisinga. La ua suspend. Se faawa wa so enga makulanga umala fa penga. E ri kau makea nga me e ri kau makea. E ri kau fesiringia fo. O ala isi vai nga le ngofo ia lava manofo ia lava la o fionga le komisinga la o fionga le mingiskau le la o fionga le attorney general o isi vai si fa tola tala mali le o tiro po nga lo ya auto o le anga sa ngoa le sui pa le mia o le sui lava le o le malo o le afa ka kia ese mai le keisi le o Sam. O le afa ka kia ese mai lima fo i o malo le malo le wingo le tala. Ai o le afa ka kia ku le attorney general. Yes, sa nganga ko su sa nganga ko ala pong fasio. Le foi la auto tango to su e to au vatu ilunga. E se si por kalame o verso nei. Nga mangingo ya le fa matu watu le keisi le. I a ao o le lo ya sili. Ngofo kako. Fiu e whaakali a ao lo ya sili. Ai kako koe whaarongolongo kunga. Ua sau le whaasisilanga whaalawa i tele a leo. Ua koe su e Samuel. O le fesili lo mafaufau. E le ua leo sika ia e leo. Le avea inga au mai e le malo. O le maka upu lea.
o le a whaakaoko, se ia ka pā, se whaukuanga le loia sili. E au wakungi kankasu e su e mai whawholongo winga. In other words, ele o werfi a au o kou e su e le mea lea. Ele o werfi kou a au. Ele o anga waa o kou. E su e. Ele o se anga waa onga o le tou le anga waa ni to mai. O le anga waa onga walau mangu ia o kou ingoa. O le kau involve o kou le mea lea. O le mafua anga nga. Inga ia mangingo ai. Ele o whape o kau fisiringi e le maaloso o kou anga waa to mai. Le ai. O le mukua maka ukia o kou ko mai. A o le mea leanga kāpā, leanga o le mori mau, o le sau ai makala le mori mau, e a afia mai ai le sa komisinga mua mua, a afia mai le oro o komisinga re kaimiringei, a afia ai ma le oro o sui komisinga, a afia ai ma le au whaifuspau. O le fisiri, o ai e meikinga le kōlo su enga o mea ia, e meike ka ngaka i e la vevea mai le mori mau, kasi ai loa leo le whaukuanga re kāpengeka, whaka oko e se mai la re keisilea, e o fo ila ufionga le mingiska, manga yaru fase e se lenga o lea e ke sookanga e ke whaia matau o sootanga i le o loo masarumia. Wha mei e se malau fionga. O le case lea, e wha mei e se fo i mai lima o leo leo, yes, sa au toe fisilingia le ofisa o whamsinonga ni melea. Lea langa au mai le lako confirmation e sao. E soli tu la fono ma e le kakau. O le maunanga. E sa le kakau o nga ele o iai fo i se warrant. Sa o sa ili atu itai. Sa o sa ili atu itai le ofisa of amsinonga. Ele ai fo i se warrant of arrest. Nga au maia. O le fesili la le faya koe la ukala. O ai la le ua sopo fo i langa pule le melea. O ai le ua sopo langa pule. Ai se ai su e ai fo sa mueru. O le fesili le ngai lo mafofo. Ai se ai su e fo sa mueru. Na mera su e fo ka mai lea. O le ua umana vatule. Po umanga nga sa ungo aku le whainga malo. Le ai ma se sau o le loia sili. Ai se vaenga o ke fia ai. Nga u whatu pia. No. E tatan kango sea mai e te aurisi whatal noa ngā tuila epa. Ia whakaronga na makanga kausang. Ai ngai ire sau ngoanga ngai whai ue whapeta la tuila epa. O le ai ngofo kulo. Langa o leo lau kango koe kua utaku upu kuila epa ele ongia upu. I ko wofu whapeo a ukala. Na sau no tuila epa whapea. Kasi rika ngaka lea e matua ngu ai le o karangoa mai pe sau e whai meisanga kala pe o le loia sili. Ngai uale na wha au sau noanga to inam whapea. A whai o lea, e kasi la lea aiafu. Ia, ere o sa ukala o kala nga mai e. Tasi la lea aiafu. Leanga o lea e kokongi, o kangi kokongi. Are lei ma se mea o sau. A o lea kari ngā lea kungu. O lea e tali ngā lea tunu. O le upu tau tino le nā. O lea kari ngā, o lea kungu u lea sa o kou polo misi iai. O lea kungu u lea sa o kou whaakangi iai. O lea tunu u lea sa whaatuina mai o tau. O lea kungu u fwere ngā le whaakari. Ai se anga vave inga o kou kari isi mea. What ofisiri lea? And this is, o le vave ianga kari isi mea. Ai se a lava u whakua iele mea lea. Ai se a lava. A ola ofisiri lea whaiakuanga o ofisiri lungo. E sa kakaunga ave le wha mua. O lea involve vai mingi sky le mea lea. Lea le winga o la utala. O lea involve vai malamatia i le soifua o fionga i mingi sky. Isn't that should be paramount? Isn't that should be priority? So, ai anga se aku ufakulaka kala, e sa o ilea tala peila a whaata alonga i vaia mea o forfolanga i wha o tuloua. It's like a joke. Yes. It's gonna turn into a joke. Peila avea ma mea kalie, e ma mea na waturo le lumor whamsingonga mwhaapea, e unga kalia ai mea ia whaapea mai.
Era manga ia fua o suanga ngai kamar ke minga onga ngai. Yes. Ai se a wale fai e se fua e fa kope ma fai e ia se fua ngai ai. Awa o mea ia le whanga ngau mai kua e tau te fiu fo i mau tau wha apea mai. Wa kala lea, se whiatura uia wha soa lea. O lea kou ke kaule pua mo kou lafo mai, ma tau wha apea mai. E le ka kau i media. E wha kua le tala, e le te tau i media o nga langa ia maka upu mare kupu i o le vesi o lea kungu. Aola o fisiri la, e ke i oe le kakangu o mea ia. Lono winga e te i oe fo i oe i le ufi a manu ngase kangu mea pi o ma mea le sao. O le sila o fisiri. A oa e ala mea nkou poro misi kou kia koe kavangi. Wana nga lewo e whaasanga tonu ala lautala. Ia ila ntou a ua salauta tonu tai. A ua mai mataiva mamatatai. Tuore tu upona o lo upo e whaile tau for tu ia ana. Le ale wingo le nā mea. A whai ua le mingoi le Attorney General, a whai ua le mingoi mare mingiska o leo, a whai ua sei kia li morko mesinga, o ai e movinga le melea. Whainga malo? Yes. O kou ngai le puli. You got the power. Mau ke le whai akula a mea e whai e abuse le power o le tua lalo. Wa kau nga whai ma wha savali. Nga kau mai au isala edu, ma pareskinga. Nga kau mai au isala edu ma pareskinga. Whai le soro ke e, kali mai ro iai. Now, se yo ko ala wha soa le melea. O ke le sa tia fua le nau tai o i latou na latou fatua le vaenga le ala ngai. Entai to al tangata i lona, le ia ka kau la vangare kanga kaia. A le fisili la le ku piko lo mafufau. Ai se hau kako kalia i sala elum pareskinga. La ora se mamau. A lele ai fa vevesi a Samoa. Ola ngore vevesi e le maka upule. Mea le wo kaka longo. A tau fionga i tai. O le vevesi e Samoa e le maka upule. Ia. Waka kaula ele ngei kausanga male amakanga. Ele kakau o fautuanga. Tata longo atu matu o lalo. La ufa manuiti. Ele kaunga vifor ko fa mua. Fa mua e le maka upule. Yes. Ele fa pe fa yaku ame ave ia pai mala fa yeloka le ai. Su ele ami otonu. Su ele ami otonu. Alele involve maleo drugs. How many more? How many more of them? E koe ko afia ngisi ka ngaka o kako ko nginga langu moanga Samoa. Ele o la vevea ia mea. Ai fa matala ale o aku roka masa sa o e su e ma avatu fa matale te tau umaloa ma ngai o le lui. Fa matale te tau no atu umaloa ma fa pe mai. Fai roa ko drug test wa o fisili la ma le lui. Iyo. O fisili ma le lui le wa avatu. A fa pe ngai e koke iyo e mai ngai makulanga uma fa mai to te mo i koke sao. Ai afa ya ko ngai la se ru ia o go vai ko drug test. Can you do it? Yeah. O le winga na le te fatu la tala. O le ala wa mautinoa. O le o ke fai ku lava u no ta pa ia se fina ngalo mai tai le office of amsinonga. Ele informations. Ele ia se warrant of arrest ngalako issuinga. Ele se me fa penga. Toi au maila ia ile sau noanga le fainga malo na fai to ora mai sui pane mia. Ngai ma lele ma sau ngoa. O le aka kia ko maka upule le Attorney General, which means ele ko rokea ele o leo yet. Ele ko rokea ele o leo moringi kaimi ma fua isea. Leanga o lea fo i sa ki ai suafa o ila ko e fa aurulu ye makanga ruenga o leo. Eoi. Ale waru so ka ngor vakili. E pe wo sidi akura ngau o leo ia mo sem. Ngai lo le ngau o kanga kai fai unga. Ma le lo ye sidi. E su ele ami o konguma ave mulingu urmele. Ma fuana o fa yantu le tala le nei. Alu le fusua tanga le vateli.
A o le ale ta o tonga iai ai. Ke ua. Po le a se mea e whaatau nu oele mana o ngai tuan tu le mau o Sam. I don't know. If you ask me, I don't know. Ai alu sua kanga o le wakili. Ai umaenga koe fiu e su e aku Sam. Ua alua kua ia Sam, ma alua kua i lava. Ma whaatupu ai, ma whaatau nu ai e se tangata. Se mea e le o te whina ngalo le atua. Ko ke koe manga kua are po kalame, ngei maisi por kalame le kaurangalanga. Yeah. Ai tau te whioa ai lava fo i o tau ia, tai ma o tau ia si la fia fai unga kaunga fai e le fai. E le ako akua ma le sa oloko ko mafufau. Ia te aula. Wa mamau kele isa la eru ma pale skinga wa kako wo ai kau ma fai fix. Fix mo mor kako loko i fali. Iyo. E ta tau na ave le tato fa mua. Ile nei mata up. Ma le nei case. Ai le yo o mai kako karinga maro ke kere i fai. Iyo. Tau nga ave le fa mua. Ai le yo o mai kako karinga maro ke kere. Iyo. Awa e fai atula ta ia fangu malante tala lea. E fiu e nana le ta mai moe iyo lava. Ai iyo le kama imo. E a ki di le sa o loko ma le sa o loko ia ilan tau e fai unga i te tau na fai ai le fai. O le vahenga nga i kua le mata upulea. E le kausa ilinga. O le sunga ia Samuel. Po le antonu foi. Le mafua anga le kausa idi. A fa apea nei e fai mai le sau noanga le fionga le komisina. O le sa idi se isau se fai mai anga kala. Onga o le ua kua ia i mai ia ma la kou komisinga. O le fesidi la. O sa o lar ka ngaka le la koe fa amasingo inga pe koe su e inga. A o le ke kua ia ka nga. E ke koe su e ai o e se si oro kua ia oi. Na velo atu lava fa pena. O le harisa ongo ngei meo su enga. E ka kaunga su o e se si e se mai. Pa mate tau na su o e se si ele o a o ka usala inga oi. Ia al mele la ka ke vai kunga. Kuse umanga kua ia mai lo wingoa. Anga e kangore koe su e ka koe kangwa o koe su e. Ia. O nei ona po. E maua fiso o ta inga matangata. Ia. E maua fiso o ka inga. Ia ai kau kere o ilo uma po feo iai. Ai visiri mai o kere iro. I wish I know po feo iai Sam. Yes, that's the truth. I wish I know po feo iai Sam. Ai visiri mai po o mawangi fiso o ka inga I rungo au wala fiso o ka inga, ma au wala faasalalau, ma au wala o kere fongi, ma waya alesi, ma mea fapenga. Ia. Onga o mwhailango o kalia kurvaenga nga. O lai ma wai fiso o ka inga. Ai a fai te fesiri mai po uloa. Po fese vai pango o iai Sam. Le hai or karimongi ai o kere iroa. Po o Samoa, po I Amerika Samoa, po o Fairlove. Le anga o Facebook kire kai miringei. Yes, o le Facebook kire kai miringei. E mawhai a o nga e kari mai o lai kei Otara. Ai le iroa o le kei I le Manukau. E mawhai anga e whapea me o le kei Samoa. Ai le iroa o lai kei Vanuatu. Whapea nga. O le ala e maua ala fisa o tainga. Ma le one thing muli au te fia confirm aku. Se whiakura ukala. Na maua ala ufisa o tainga la o uma lang usu e mantono tau vatua le vaenga mua le. I le sa ilinga mingo o nuu. O le langa maua ala ufisa o ka inga nga iasi vai. Ioi. Maua ala ufisa o ka inga nga iasi vai. E tau ala mai fo ina I tau a inga. Tangata e masangi ei. Maua ilo la o confirmation iasi vai. Le mafine le ta uol to luo Sam. Ele ai masonga pi ka ngai sakpa ikea. And that's the confirmation. That's a confirmation. Le ai masonga pi ka ngai sakpa ikea. Fa mai le tala si vai. E ofo ia. Makua a kasasai. Ku lor fa fonga la tunu. Ma te I pakaku. Ele vai a kunga. Ua fa pipi I mai masaku pa ikea yonga ngu. Se fa kwala la ukala lea I la ufionga kom singa o leo. Wala nga pe yo lea tau maua o la ufionga.
O lau fionga lenga releasing, lenga kakau maua kunga pio se mea le sau mai lo officer. O fea le sa wilco information. O fea le sa wilco information. E a tia o foi lava foi ia, waka kaunga kou whako e se ri ma kou. Ea. Waka kaunga kou whako e se ri ngu o sak paikea. Leanga o le wo kou whao pōpua ai po ai foi le leo kau aso man le leo ioi. I can freely say that. Langa le mawala fu soka inga ngai ele tangata tonu le ana tau au mai le ngo. E le so piko sak paikea. Tasi la le va e ngo lo te loi. Le sa o ke le fa mo. Ia. Kasi la le va e ngo ke le fa ku ai se kala. Fa fonga me fo ia le pa ia le fio ango sak paikea. Ele ai se so kanga kulo. O si kenge sia o ka ua. Le ta ua do luo sam. Ele ai masonga so kanga masonga pi kanga. Mayonga la wao si o yonga makiu ki vai. Ele ngu ma le fio ango sak paikea. Na wo man confirm mai. Ia, na fa fonga mai pa io la ingo Samuel oi ngofo fero lo ia. Sa sia ka. Sa valu mo ma so for fo ke ma maru la na ka wa ku lo le mai ava. Wa kaung fa ko ese akun makanga ngo leo langa ua ka vale fore ngor mu. A o ai tonu le tau mawhaingi ka ngaka e konge ki anga iai. Ia. Ma ngai ale amo o ele sak lesi foi sak pai ki anga ke nga lango e isi mea ia. Whaari foro ufia maka ukia iai le mele. Ioi. Whaari ero ufia maka ukia e. Se vanga ai o e tele popole o ile nuu ma e kere kia ile ngu e kere alofa ngu. Nga e lango la iai a o leo te whaia turu ngora o purkarami. That is a one wrong and mislead information. Yes, I can guarantee you that. Kasi la nga vaenga. Ko ofisa o leo, ia. So leo mea nga o le defame le mea nga, langa nga wa ko avea whapipi ile ngore ngu urka ngaka ngai ko ki avea as a wanted. E uia ele o mauki ngopo le a ko ngure kua paka kua nga mea ko ki ai ave ese waka kaunko ave ese an mea nga. Yes, a whaafonga mai makanga ngau leo. Wa tauna tau ave ese le na informations. Ma le na ma amese ko wha madienga ma se wha ko ese ngangu. Ese se, lau fionga le whaipule o sak paikea. A o e maua mai furingi por kalame. Ia sirsilange rau fionga rau kafi. Le ngai le longo mali e le wha longo. E mese kama wha ngau ore kau kua. More ngu uma, marikako i kumalo. E le longo mali e. Le manga nga o leo e whapipi iai le mea. Whapipi iai e le se whaamaungianga. Yes. E o watu lunga tanto por kalame. A whapela o ngai ai lau o fionga i ngā ia pia po fia lava po e kaula kalaka e. Ia. Musu ange e. Ia au pa urongo i kingo Filipo. Wa ua matua le to e talia me ia sa o telefoni. Masi tau mawhai atu. Tase mera. Ai ka kaungo ko kango fi fa sa o mele sa o ngai ko ki fai o i fuinga vakuar nga informations pa ele se ale la ngonga you know from the first time ngo va ile mele nga o mai lunga le malo si o le nga ma musu nga o mai lo ulo pa mai vai ngale ale wo fa o popo foi ma se to nu asiata ma fu isia o ngor ka nga ka fa sala la u le nga pa ile fai ki kili le mele ole sa tu paitea. Sa oi. Risi ke inga ar mako o langa mi o ar fa pipi o. O fa pipi o kama makengi. E fa pipi ile kama ile ki vai pasia i roi rumo e wara kele i fi kala mako ngare. Ya fa pipi va fa pipi. Ya fa pipi. A whaina o tau whaia e te aua ia mara uloto mama tau alunga atu ele por kalame a whai o se genuine mistake ia koe wha fo i maisa ukala ai koe wha sao ai koe wha maumaunga a muli a wha pia moni lava o se mistake sao a ua o so vale e fo i se si leo i Ferrara sao i wha vinge a whapea la o se genuine mistake. Na fua na tu ule ngole na o se o mantou nu ulungo o tasi o fio anga o si tamaita ile tau sa ili. Ia.
Koe wha fo I mai la lau kala, ai wha sa oa ko reko. Ai a wha pea ngau kou ka ngofi e wha pipi ia e, o nga inga ia ingi masa longa wha pea mai, o le au ke konge ki ei maa. Ia ole o mate ia tupua. Ole o mate ia tupua. Te wha sa oa e loa. Ia, ole o make ia kou kupua ngang kau vai. Hamon mole. Ole o mawar so ta inga. E le ai lava se so tanga. O si vai. Isa kupa ikia. Ia le na. Ia, manan tūle nei vanga o le fiafi. O le tātou purukalame lea o le Tautai A'e. Ma le manuia whaivoro tātou waturu. Ia, ele lei fo I vanga o le fiafi. O le fo I la o ta oto fiafia le nei fiafi le purukalame. Ia, wa atoa ia I tū e lua. Ana nafi fo I, ia, forasanga fo I, me se fo se whamani no ngā le tū, o le ausa I mai le fionga o le au waa. Ia le fo tō whaafonga le nei fiafi, ia ele tau mwhainga fo ia le fionga ia whanoti. So o le au fonki, umai ngofo ma reko tonga I mea. Fonki, sa mga pea, ngafi o lo karango mai fo ianga whaila, maanga wha mau maunga, lera kausanga lo ke vai koe kausanga piko I mamao ai kua. Yes, kasi valu iwa se fudu. Kasi valu iwa se furu ore sasa mai mea kama se ia ri. Ia, a ore ngofo. Manei, mea sina ilonga manei, pauala le vaenga taua. Ia, ole anga ilu matatu te tulu, matuli matanga. Ia, lei ua matangi. Ai, ole te talo vo ia, ile tūlanga o lo tupu mai, ia. Toa fifi malie ma ua fo ile. Whealo fani male, ono sai. O le ale tūlanga wa ta oto mai ai. Ia, tātou tālia fo ngāle malo, tātou tālia fo I peto e liu le tō whāre pa I o ainga. Ia, maua fo I se au te singa, se le linga. Ia, awale, sāvalinga fo I mana matanga o le nei fo I tausanga. Ia, tau warungai ma le tātou purukalame le vanga o le afiafi, whaafi te tele lava fo I wō ma paanga ma mai, an le tātou Blue TV ma sel program o le Tautai A'e ma le manuia whaivalo tātou tunu. Angare le mai le tua I toi taimi fo I o le nei fiafi o le tō auna le nei asiata whale malu pio vauliko. Wha soifua ma ia manuia le nei fiafi.